Just keep in mind, many are calls, but you are the one. Hey, my love, you're the one, and the only one I love. No matter what, how far you've gone, I'm gonna be there by your side. I'm going to miss you, soon I will do. It's all because of love. Oh, miss you, ni lo toy. So what it mate mo Wherever I go, I think of you. Olo o malu o emo au. Olula lili, elinga lulia. In times of needs, I want to be there. I don't know how I've got so crazy. Iate o ele pele. Let me prove my love is for real. Iate lang una the same way I feel. Hey, my love, you're the one, and the only one I love. No matter what, how far you've gone, I'm gonna be there by your side.
Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lauala Mea i pia o tangata Lausa moa ea Mea tua elo Pahabai le monilea Lea oro malo Tali ilangi Samoa ea i malo Se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole Lausa moa lausa moa ea Mea tua elo Pahabai e monilea Lea
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia te oio tupu umalava lalolangi. Pe alato whaalongo ia fionga lo fonga. E pe pese fo i lato iala o le lii. Awa tele le mamalu o le lii. Lo matou tamai o le langi. E tele lava lo mamalu. Awa oio le atua pa ia o le atua sirisiri ese. O le atua mamalu o le atua mamana. O le atua o mātou maua i leola i nene ki tae ao. Mua nei tae ao na mātou pese au vi inga no mātou tua. Mātou tau lo siri ese, mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua e malia i mana oe me le lei umalava. O lava o le ale whamare o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. Lo lofo lo whamao ni malawanga le leilo mātou tua. Le mawhaiona ni leo e tu maulava o nafi o le so tae ao. E o lava ngata anga o mea malava. O le tua oe soi fua ma le vavau e o lava le whavavau. O le tua oe la eilivi ingon mamalu o le tua oe pulipulu le matango fie. Whaftaila o mea lofa. Le o la fōa mātou mawara nei tae ao. O lo lofa wa mo mori foi matete mai le fōlaunga le tenu o lele wa tutu manu. Whainga malo longa sa latu tō whai. We fa popora nia se fo de latu sui fua mo matu ni yola matu o dia I fo de nia so fua o le toya so nei o nei fo I masino se tembo matu fo longa lo fa nei fa malo fa tai wo tu na ile fa ngora na va yaso te fo la singa sa fa ngai ma le tno matu yai ile amatanga nei va yaso ia ma matu te talo lo matu tu tau te mai le matu fo longa a fa nei awali te fa le fa ngai ma le tno ele amatanga nei va yaso ma fa mo na mo se la tu malo longa de lei fa unga na va yaso fa ngai na yamato fa nau mala tu malo longa ma ya o onga te pena fo le fa nau o sauni ia mo le lotu te mai tere nei fo I tu sanga mato man tua pele te no pele I sa mo le mato te talo ia ele mon huia oilo mato tua iona te tai fa pena ni o mato wa inga ma na o mato tanga te umai le ngata I sa mo a le lala fo I ma le papa awa I so se tafa o nei fo I kilope o le fongiel ni atu no ni sila lo matu nofu ma wai ia I whamrianga oilo matu tua iona te tai ma te ngata uma mai atu no ese lo nofu ma tonu au te ro nei o re nafo te talo mo atu no umara nei la langi matu whaalongo te maa taua misa o vesi ai ma whapena na whano I leo lau te ngata matu te talo yelo file mue whatu o fimali ai me umalo tupu nei la langi lo matu te maa
Manuia le tapo inga matu imanu mo panga na yamato matua tua sin sino na tunu imanu mo to malawa na yaso te to lo ina pena to le mafana lo fa fo sia lo la to se fu la le tino se la le nganga be o mo la fana mato fia ne so fo e mai mato fia lava ina ye fo e vi inga ya o e tama fa mo le fa manuia te to radio Samoa na yaso ato o mato wole mato mal au ne me malawa yala so fa man malo yesu ke bisolo mato ri mo mato fa ala amen. Saya fio mai o le inga o le tualangina na wepesere karesia Metodisi mai Hastings. Le tautua mo already Samoa for lima e matolu a mo o tatonu i ale tulai ono.
In this update, damage from using nitrous oxide, or NANGs, is increasingly affecting people's ability to work. Canisters of the gas are sold for food preparation, and selling the product for recreational use is now illegal. Penalties include up to 2 years in prison or a $500,000 fine. Some heavy users have lost the ability to walk, and others have reported serious neurological effects. There are claims the government is unfairly blowing out costs for the new Dunedin Hospital. It's given Health New Zealand two options to deliver the project within the $1.88 billion budget, which it claims has blown out to more than $3 billion. Former Labour Cabinet Minister Pete Hodgson and Dunedin MP, who previously oversaw construction, says an independent review of the project found things like a pathology lab or car parks can't be added, as that's pushing costs up. It would go nowhere near $3 billion. It would go over $2 billion, however. So, I'm not saying that it's a cheap building. It's not a cheap building. An analyst is urging New Zealand to play a larger role in the Middle East conflict. Tensions have quickly escalated after Israel killed a leader of Hezbollah and other senior members in aggressive airstrikes on Lebanon's capital. Iran's supreme leader says the actions will not go unavenged. Geopolitical analyst Geoffrey Miller says New Zealand has troops in the region and the nation will be affected no matter the conflict's outcome. New Zealand absolutely has skin in the game here, and I think it is imperative that New Zealand continues to do more. We have to act smart here. We have to be the voice for peace and the voice for de-escalation. Emotions are running high after New Zealand secured the record for the largest ever haka. The Guinness World Record official confirmed 6,531 people performed a kamate at Auckland's Eden Park last evening. It smashed the previous record of just over 4,000 set by France 10 years ago. Organiser and musician Dame Hinewehe Mohe, through teary eyes, thanked all those who took part. That's news. In sport, England have clinched the Tiny Jamison Trophy Netball Series opener with a thrilling 59-58 win over the Silver Ferns in Auckland. The first three quarters were each decided by just 1 point margins, with a 14-all final quarter seeing England hold on to their lead from three-quarter time. New Zealand coach Dame Nolene Taurua concedes England brought momentum into the opener. Probably understanding that they're pretty battle-hardened coming from Aussie, but these are the games that we really want to start to secure because I think we're capable of doing it and have that potential to take the win. The Black Caps have suffered a fourth consecutive test loss after an innings and 154-run defeat by Sri Lanka in their second match in Galle. The America's Cup Challenger Series is level at 2-all at Barcelona after Luna Rossa won the second race of the day over Ineos Britannia, having been handed a pre-race disqualification in the day's first race. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le soafa marumalo lo tātou ni whaolo Yesu Kiriso mo moro whaatalofa mo whaawhirai mo whaatulima I fo I le awate le lava ma le whaaloalo sa moro watu no pene le iam le mamaro lo whaafonga nei tae a fo na lo lava suifua maruia whamaro fo le tunu ia le whalau o mai e nā tātou panpatia whaatasi le angare le sili ese o le tātou tapa au siri le langi o tātou maua le nei aso le aso fo le aso whaia le tua tātou ti ori ma tātou fie iai. Patpatia fo le angare lei o le tātou tua o le ombori mai lo tōsu fo ma mātou malosi o tātou sili whaia manua le o mala le nei tae au fo ma le matanga o le nei foi vai aso ma le whai unga le nei foi masina ma le whaamamoe le manuia la singa sa whengai ma le tino I le whai unga o le na foi vai aso. Ia usi mana whafonga le poka la me malo le tae au Radio Samoa Sfalima Iwa Toru Amo au tātou ieli ni aso mafua o tōru sifuri ei aso se temo o le tātou folau kala lua afe lua se fun ma wha ni o whalau tuli tu funga tatu talota whapenafo na tāso ba e lua insini on Facebook ma YouTube o Radio Samoa se roha tasi patia ma le whianga pesta LJ Lucio ma to ona nei tawai meni tautua ina ese pa ele tu la iwa e le tae o nei le whalau ma tāsha ma lo lava se fua ma lo le usu nei tae au ma lo le usu I lau sunga tawai wha pefo ele sunga iana Tasha I le nei aso fo vi ia le ali ia leo tātou whailoa I le amatanga o le nei vai aso e whaatalo whaatu ai I le pa ia maua lunga Samoa ma lo soifu manuia ma lo le folau.
Langi mai na lo sunga la o atavai fa pe fo ile usune yani o flau malo lava le soifua maua. A Samoa fa talo fa tele nei fo tai ola sunga fua ia. Sanga I mai o tato pol kalame fo ile nei maua fo se fa siringa malo si mo tato uma ile nei tai o talo fa lava. Ma lo sole. Ka fe li anga le su ye le kai me ri o kai me ngi ri o la nga mo si extra hour malo o ri. Awa ka sui fo ya kamange kai ni so. Sui male lava. Ile lo la pe ko fi la la ku wai kai okay atavai. Nga makamar ko ile lo kwa nga. Oh. Malo a. Makamar ko ile lo kwa nga fi ala la alo mo nga ro ngi le kai ia. Ya o swinga na le wata tu yai daylight saving wa mata ya le la fa so nga o mianga bala mala male fiafi ya ai pupu e markai me mo e ka ko pe awala le wa veseli ka ko ikula mo no fa Just total no vai ya sole tavai le faingo adjustments pe fa fea nga o ka ko cope male tai mi swinga tempo e pe ya fo ile ata ma fo ye pe le ise swinga ai ma ko ila ngonga le lava ele tino the body clock tells le se senga yo o le tawo fo ila le wa ya la ka sa mo elo nga fia ke le mo elo ke le la nga ba nga ku ai lunga sa un ke le sauninga ai o tala fo ngale ile timing ia malika ma fai fo ile le fa masani la le ma fau fa masangi le system o le tino ile timing tawo yo na moe mal timing tawo fo na o te lole au tu wana na o swinga le wata tu ye wa ka ke fiwa e faingi si swinga de ka suyer ka mi wa ho me e lu le fa tali tangata o le time mal tai time and tide wait for no man pa wala me ya just ka ko ro ka mi ye ke wo ko ka ko a fa pe ngai ko le lo ko nga fi o nge ko nga ro ngai fa mo mo mai ai la ngol ko ke le ku ai ke le lo ko nga ro ka lai le ai se ko na sa o de Today, na miro jana wata foi don lui tau bo tato umar nei foi tau hea fau. Tau bo klame a reto le ola tato maru o tau hea whada ngangara na le matanga ni mai aso kwata le fitu. Bena tupu le aso tolu se foro September ni tai na fitu tau. Nei so mataro tau fau e le ngar protani pe tau fitu e le tau. Nei ori sina tau bo klame yo lo mon mai mon nei foi tu la. Vai nga matalo nei tau nei foi tau. O yo ka kwa maka benu ngana wala. Ka kwa maka benu ngana wala. Na so le mal tau nei foi tau. Fatalo fatui ave vale malava o lo lunga tato ala tele nei taimi o taiao o lo li poti mai le waka kotahi Auckland Transport o lo ma malpisi vainga malava o tato awala so longa le masaunga le mume a o alo atu malu le atu nui tiute me faiva o le amatanga fo ile nei vai yaso nisi o mai anga luenga ma lo lava le fa malosi tala fia le se fa lava o lo o fa ilo mai ma ia manatua o se ia ta yala matula fono i lunga ole awala ma ia failo fuspao hey make it click ole tato ulua ili poti le na ilunga ole awala le nei taimi ole taiao tautua Radio Samoa tasi 5 iwatolu amo ino tula i mai le taimi lea ua 8 minute te ai leono. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata talo tau nei tai au mara matanga o vease o tātou iai tama ki makaura wa ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa sfutasi o lo ina malu lūri nei taimo le tai au. Wingo le tau le so le whasalona awa oalang le lei nisi o taimi. Se furma le ivona maurunga le malu mo tātou le so se furma lua lona mawalalo tai au pe au lia. Wala matele na awa ora tau telo vaenga o kilani tusa le leia le malu le nei matai au sfuiva. Lona maurunga le vaenga yon tuatu le vasalona pa utimo telo vaenga o kilani le so lulu. Fasolona awa olang le lei pa unai wanga le stofi fa penafa mlas raile pa utimo le sto nai male aso safa mo mongo o yo tu na mai la mai tau. Ele nei foi tai au fau. A fanga solo po kala me malu le tai au la taro pa vai tu lango ele tau telo isi vaenga le sila fa penafa le tau samo.
Marisa vaenga o le kelope tala o le tau o le Samoa o na so fala longa taro company lea. So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu no se tema se iau lia le aso sefulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Se fulu mara fo tele tulai ono o le lui tau mo oe ma umatanto umale amatanga nei vai aso. Alor tai fo manuia, alo vo le langi matafi. I se fa poponga le tatou Paul Kalame le nei fo I vaanga o le tatou Paul Kalama. Ia whaitau ina ai le matai o sifuru martas. Alon fai upo e lua sifuru marvalu. Matai o sifuru martas. Alon fai upo e lua sifuru marvalu. Fai mai. Ia o tau o mai a teau. O tau umo e tinga ina ma mawhatia ia venga. O au fo I e malolo ai o tau. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ole lutau mo e, whawhingo fielo wolanga. How to simplify your life. So mai ia Yesu. E whape whionga mawhingo fie, ma mama, ia venga, ma a monga, ole o langa ngei, po whawhika auri. Inga ua e sau ia Yesu. Isia. Simple as that. O Yesu e ngale upu mai. O mai a tiau. O to umo e ti ngā ina. A mawhatia ia venga. O te avatu ia te oele malolonga. E ingi me o lo e ki ngāi. E ingi me o lo e mawhakia ai. Po whea lava le vaenga le soifuanga o ngai ki ngāi. I le ngā luenga I le usu le kai ao. I kongo le kare sia le kele o me fai. I kongo le ainga le maupiri. I meise le vā whale urunga alii. Po le vā marifangau. E la vea umaia. I le mele. Pe mai. O maia te oto umau e mawhatia. Mati ngā ina. E leo ka ua mai po le avenga le kare sia. A le ainga po le malo. Le mea le ka ua kako. O avenga. Mai Yesu, o mai e teau, o ke kui ngā kule malo o longa ia kia. E se le maanga I o lea o se wha mama avenga, se wha mangianga, e ngofoi le file e mui ko kongo ka koloko. O I sesi, le sesi ngā o Yesu, o I o le pongai, ma le autu o le file e mui. Ia alu ia Yesu, tu ia Yesu, tala noa ia Yesu, e mama avenga si iai, me uma o leo langa lene. Ia wha manuia le tua ia te oe ni aso. O no le swafa o lele. Amen.
Sakola sisters ia auto mai ia Yesu ina wose pulu malu mala afala wote anele Julai ono no fa fonga por kala me malu le tai ala radio Samoa's fully mai tola mola matanga de neva yaso mala matanga de daylight saving on New Zealand wa fa fonga mai Australia ma America mai si vai ngalo langi ia was really cool ai amakaisia ka ko wa ambio ni po tai fo ia fa mo boy o lo titilo to ale to tele apa anga tar por kala no le fa tsi mai on Facebook ma YouTube radio Samoa fa fi line fa tala fa to nei tai fo Halo, halo mafutamai. O leo kasi masang mako luma ni New Zealand. Leo lawa tu sai tato tami masamo Yes. Yeah. So le wale koki ni mereng fa yang Port Eden Park di le hakari kamat. Halo ye tavai. Fe ya. Matango fie tavai Natasha. Yes. Ma na ia fuanga lo ye I Eden Park le pe ona e sauna neta ia tavai. Yo ono afe 5 selau. O I nā tau lea sa poto pe sa iai, I lea fufuanga mole a whainga o le tātou haka o te loa wa lava le sila fia malo lea tunu. Ina il whaatau nuina o le siwa tau lea le masangi o na whai ele I whai ale ta alonga ale All Blacks. Poso se tasi fua ta alonga whaatau nuina tutonu New Zealand. Lea la le haka o lo whai loa mai sa iai tangata a lea sa whaatau nuina. Whaapea lewa a vea wa o si o le numera lewa sili atu o I latou ua mawhai o na whaatinoina le whainga o le haka lea I totono Eden Park. Ma naia ma matango fie. O le tulanga fo ele le tama fai fo I le fa tawa ina lava o le haka ona o le taunga lava le ta waile nei fo I tu ainga o siva fo o lo fa taunu ina pe na lausra fia ile All Blacks pe o ina fai ta alonga te tele fo ia fa malo ona o le haka o se tu le po o se tasi le o anga nu lava fo po o anga o lo o momoli mai ai ia le fa sino manga o tangata lava ia o New Zealand I le taimi la ta alonga o le taimi fai ele haka o se taimi ta ua le na it's more of a spiritual connection I tamata a alo e mawhai ona feso o tai malo latou lau ele feso o tai mo latou whaasino manga ma o latou tupuanga o le whaatawa ina lale na ma o le ta ua lava lale na o le haka latou ia I tangata nuu lava I o Maori ia mai se tatou uma o e waka ua wa New Zealand birthday a ta vai mani wa folau o le ta ua fo ile na o le silafia ia male ilo e tatou po le alma fo anga lenga faile nga me o le haka a o le a fo ilo na taua o le taua le na it is part of the cultural heritage o tangata I New Zealand ai mai se lava fo I latou o e patino I tu ia maanga nuu I latou nei maoli so mo le fa fo mana tino o fa mo le Eden Park le po a for fana talai gates na matena o fale tanga te uma po le tale valu na po ia nga makainga tapele to telefone le al foi ngomela nga ngo feli mesela autor su tasi na tuina mai ya wa ke le lopo la foi ngomana tanga tana ia a ole tulanga na ia na po ua take o mala le matati a safa tuine for running lua fe su fa ia mo le foi nga yo le haka la ton mala foi ngo tanga tana ia tono le temin foi le haka ana ia It's beautiful. Yeah. O le manga ia fo ile o le fai le haka. Tau loto le haka. Ma malama I upu po atonu winga. Wa ia tau ia o lai maka lava la ko le ka mate. Ia ile fa winga ina fo ile o no man tuala o la nganu Maori. La tau te acknowledging maka ka uma o me uma o ila au e o ile lau ile o le pala acknowledge ka mate la acknowledging na po le fa fo ile la tau fa alo yo la ko ancestors ma e na mo I malai tua a wa fai ilangi ma ainga wa fai ilangi ala to fola so le vai atu director se tasi o tama fai yaka ki fanga fo I New Zealand taika Waititi ia le sai fo le tamari o le tunu le sunga ia famina to dai David Tua ia mo to telo nisi sai ia fo mai nga o pese lo te va ko kele o pese nga ia 660 wa bela fo I Fu Rob Ruha and Top Twins ko killing of a business na po le twins la le nata vai o ka so ke fai ya ko le makuku wa matutua ia nei o ke fai ya ko si ufofonga o le maku ai ala po ata vai da pol ala po A plus ale me na ia so fa mo na en po Eden Park ole baba ile titilo le swing or speed limit for le ngona wala le te baba tu nisio la to fo ye e popoto fa pito I tulanga ye e ono telenisi manu amo teni fa lave
e tulanga le la e swinga o le speed limit lunga wala tatu New Zealand. Io e mana tu fon tatu tala no ina o le masina o uni o ina tonu ale na au mai ele coalition ia swinga fo ia o le anga ia fa le au ngai nai la le taimi le nei o lo o ia fo ia le tulanga lava le sawa fa tulanga ina o tava le afi ilunga o le ala tele mana tuala o le se lau kilomita ilunga o tatu motorways o lo o ia fo ilava ia le sawa whaatulanga ina mo vaenga ia rural areas ia po o pitonu fo ia e faisi mau mai taulanga ia o vaenga ia onga e ia lava fo ila la tau whaatapulaa ile sawa o le taimi la nei tula i mai lo le coalition koe whaasaule la kou le sawa fo le la ia o le ase lau lua se fulu kilomita la o le ahalo le kava le afi i lunga o tatou motorways e ia lava fo ila ia vaenga e fesuia ia la tau sawa whaatulanga ina i vaenga esese e ole wha maunga la na male fo ilea male tala mai ile tatou polofesa lea o Simon Kinham Canterbury University o lona ia manatu o le suinga o le sawa po le whaopopoina o le sawa whaatulanga ina ia e mai kawa kwa o le kele lava foi nisi o tūlanga e tūla i mai kai pe lava lau whaalawe lawe o no tutupu i lunga o la tele ia ta ilo ta vai mani wa fola ia kia uia pesa o ia pe le suia a le whauta utala ka vale ma le whau ka kangaka ma ia le arrogance kangata ia o le kulanga la le e tutusa ia e ta ilo ia iso lo finanga pena ta ua tatu polokalame inisi o taimi i tatu ripoti le awala o le taua o ina ia usta ia ta ia la matula fono i lunga o le awala o lo manatu iai o le taua o le suinga lea mo le fesoswani mo le anga i luma o tangata whainga luenga a New Zealand ona o le taimi le nei whapea a whaatulanga ina le speed limit a le la atu i lunga e fesoswani mo le nātulanga ai so se mea e suia e iei tūlanga lea e lelelei ma le leanga ai tu lava le faitalia tangata ma lona manatu ma lona langona po fea nga iai a ia manatua usta ia ta ialam tu la fono i lunga o le awana o nisi foi vaenga lena au mai el profesa o tula ia o laina tilo foi lele ia o le afia i le vaenga le o le toi fa o popo i lunga o le foi no pole se laulo se fulu lela ia ia o le atele tangata mali liu i lunga o le ala tele o le fa o popo ina le air pollution ia mai se foi o le greenhouse gas emission e pe lava foi ona tau mafai ai i le nei vai tau e fa ititia o le isi tu o le ale tele se vaenga foi lele mafai na fa tua ina le sava valio tamaiti ia onga ona o le fa te tengala le i le sawa o ta avale afi le o le ai le taimi le ia mai se foi o kalakalangoanga foi nga ia penga wa ku foi kalango ata mai o le nga wa ku ka mai ki ma ko e piki ka mai ki ia pa o tu ai o lo tilo mama foi ele polo ofisala tau i lana foi ia i lona manatu le wa fa ale le taimi le nei sawa do suma fitu lo tele tulai ono po kana me maro le tana re sama sfoli me tola mola tanu titilo i Charles Cool Stone New Zealand pe fianga palai fia approve via voglio la makal tau sanga fo pe mai pa fianga fa na Jerome Gray po kana me maro le tana re sama sfoli me tola amo tala tu sia o tu fa solo o tu sia le li poto Europa ti Stevenson tele mea taua olo o Samoa o vai lima sana fato ila olo to o tu il tu sivi malata elenga il loto Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa usili Samoa oi usili Samoa wala wilo mai le lalolangi ole Samoa fitau sami fato atulo ilunga feo safari o solo ai tua fale tamai ole au fai manai popo e fali fuai te vai salo usauni mai balsa milolo italialo ai amai au siana tau singa pata ile alila fole falanga i oi usili Samoa oi usili Samoa
o tu fa solo o tu sia leli poto o lo party Stevenson tele mea taua o lo o Samoa o mai lima sana fato aina o longa to o tu ile tu sivi malata elenga ile roto Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e lo tolofa usili Samoa oi usili Samoa Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O Samoa o le atunu ua mai a o na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. So, lua sifuru valu mana awha I le fitu le porkalame malu le tai. Aure Radio Samoa sifuru ima imtola mo whata lofa I nisa pa angal tara makalame whata api. Ama mai whata simani nei fo I tai au. Fau na iswinga o le wa I tantou wa kasi masau ngei talu mai le vavea na sa. O swinga na bo daylight saving mo tantou New Zealand. Wa ese kako kaimi wha mon mole. Ya tonu lewa tu sa manisi. Ya waki dienga ese maisi. Te lo lef sane mo la tu o America ma tu tuila ya ma ria fo isauninga loto la fenga I mo to e le nei fo yaso Io tal sia mai mato io e kakalo mai fa mo le na on pese masani ai pese yaso la le UFC you pray for me and I pray for you ya ma manga ya nga ya le lei o mene o charter school o tele o lo le taimine pona sa ta po o fieni sina apalai mo ia vaenga ai fia foi nisi ua approve ni la to applications ia vaenga fa pena mo tau sang fo ele tulanga leo ye e fitu se fulu ma le valua onga sa apalai mo le tam foi foi ia to tsalaina a le taimila le nei le failo mai foi ale sui minister o pole minister lango o a onga le sunga ya David Seymour e se fulu lima la a onga le ua mauti no le taimile nei ua taliaina la to tu sitalo sanga ma o le ua sa uni fo le coalition pol fainga malo e tatala I le tausanga fo wa onga fo nei o charter schools wa onga ia o le lava e fai pa anga lava male malo ai e se fo le fa tau nuina po le la to fo inga lue I to tono le fa tau nuina lava o la to mta upu e ma fai ona tatala onga ai e yai fo ia le ava no te le lava e ma fai lava la onga ia ona fai la to ia curriculum po la to ta iala e ma fai la ona fai ta iala na e fa lango la ile mana onga o tamaiti po ole mana onga fo ile atau a o ina o tamaiti nei ai mai se o la tau a inga e ma faila ona mo fo la tau fo public funding e ma fain fatau nu e ma faila fo ina fatau nu pe a fa pela ole a faise charter school e ma faila le community o tara yo na faila la tau a onga ona taule ole a onga na charter school ole tele la o a onga nei la tau te fa malusia lava le tulanga fo ile ole diversity
o lona winga whaapito mo tamaiti malava o halava anga nu o tamaiti ia e mawhai lava foi ona welcome i to tonu o a onga nei o nisi o vaenga e mawhai lava foi ia ona tilo i le tūlanga tau tamau a inga o lo iai a inga le taimile nei te soani foi la lea ia le wha taunu ina o a lātou a oa onga ma la lātou sila pasi le o le a wha onga tamaiti ina ia fe so o tai ma le tū tau tamau a inga o lo iai nei a inga taimi nei. So we need to see for little poane or charter school. It looks like a charter school, a state-funded school. Yes. For the operating, la tu kon kala ke man malo. Sfutau sanga. Yes. E fai ala to curriculum. Yeah. O me umana. E ia foi ala to tula e pule lava foi la le onga ia. Pule ale fai nga wala to tula e o foi kon kalate a fai a onga ia saingi. E pule lava le onga la to ile fa tau nuina o taimi operate ai pe fa tau nu ile onga le. Ele pela ele tau ma fai foi le ia ka ku kusa uma ma taimi o lo ia onga ile taimi le nei. Yeah. So it looks like la fa pe fitus full value applications in es fully malo for nga mai le la mata le to sang fo wa. Io full malema. Ala winga la ke lo applications ele o Yeah. Elo tali ina. O facility le na ta vai mana Natasha le ala me la tupu fitus full value full lima lo no winga la o le ala me tupu easy applications e yai o lo fai lo mai e David Seymour mo le vaenga lea o le ato i tama fai ai o lo yai fo ile fa sea o nisi o o lo yai le matanga luenga lea o a onga ona o le tūlanga mantua foi e le poloka lame le sa fesosoani tele mo alo mawhanau i le tū lea o whainga o lunches lea la o lo o whailoa mai le tupe tele na le wato e sea mai pere te tau ena whao ngā i lea poloka lame pe a whai o le angai luma o le matanga luenga onga o le whaanga ina o chartered schools kuso o tūlanga na o se mea le lei o te iloa e ta tau na toi eva ai le lei i ai le Mitalia David Seymour mo le fofuanga. Yeah, kasi ale upu atavai adjustments. Yo e ta tau lava foi ona tangtanga i foi ia mantua foi o le pito la awa matua o le fa mo lava tamaiti. Po fia lava la onga ave el tamaiti ti fa mo le tamaiti ti le tulanga tau le sele ni foi le fa so inga po le budgeting i taimi nei wa ele mai lo lava foi a fai mai al malo o le aku lunches ele ko fai ia free lunches le to fai am ta fai o ilana atato ia o yaina yalo manai whanau o le tu ia tau ia lau tilo il se fulu lima onga ele lei a wai lea o ngale kalia o malfiku valu ai umangenga foi u fa pe mai foi ia wale le budget wale lava le budget e fa tau nu inai a ole le o le iti le vaenga o le a matai a to me mafai onga a mata ona to review le being a work le pe wala le fund le na ave le a onga a matai la to wa onga so ia tau la ia manga ia la le laiki ai se tilo matuli matai ia po le fa pe ile nga solonga pe a fa tau nu ona tatala nisio me lo tupula langi o te lo tasila vaenga na matua i atala no ilo langi atua o se whainga Israelu le na fasiotia i se tasio te tai ara vaenga Hezbollah Hassan Nasrallah o le mele wai nei e tusa o se whainga Israelu le nei tāke raka i kai uma i koi kiki a kai uma o Hamas Hezbollah mai si vaenga uma o le ua makua i tāke i sala e rufoinene ele tulango ia so ole fasiotia la te taile ole Hezbollah pone ia o foringa mai o makua i kile ele si vai nga fo le la o ne tanto por me ole a fa solo ina retaliate mai ia Middle East ia me la va Iran manatuno ele me Israel lo fai ia ta wa ia ele ta matea e mautino lava foi ole a tali mai foi ia tunu ia ona ole tulanga le o ia ai o itato lava ia mana tuala o ia foi tato minister lava i fa foi pe lava foi ona ia ole taimilene ola foi ia tato fita tu tono Israelu ai ole taimilene o fautua ina ia tu ma losi ni usila ile tau ma fai foi lele ina ia avatu pe lo tato leo ma tato sao ia Israelu ile tau ma fai e tau fiofia ia le tūlanga lo ei a wapo fia lava fai ai e a fia lava la tātou New Zealand onga o lea lava o lea e tātou te iai se whai ngā pāanga fo ima Israelu ia mana ia tātou fita o lo o iai i le tau mawhai a fo i le tau silfi le mu tūlanga le nā e mantua tātou talsanga o lo whātau nu ina pēr lea taua le vā lea ai meise foi o lewa involve i le panona ia tālo whai lewa
lea ua whano le soifua le taitai po ua maniu lea la e mantua e ui lava e le so tai tātou e le ainga ai langona ona o mei e tutupu mai i atunu o mamao lea e manatua e tātou talasanga le a i nei tae au i tatalo mantua o i lātou lea ua mali liu ia ai mai se foi le mea le o tupu ina ia iei se taimi e fi le mu wai tu so o mako ngava ia so se fai uma ia vaenga i o walkie talkie ma pages ale vaenga le Hezbollah le ua mako ai mawai o i Beirut le ska ka ile le vaenga le lo no fona po kilo le pinginga isala ero me ma wala lo le tano sa ia le ka ile mai si ola to sa vai la to fontanga ko sa wa ko ale pomo isala elu kulo wa fa mon se o wa ko fa mon ma ko mon le take da le ai ma se misi ale take isala elu ma wale le peke la fila lo le tano ko fe ke la fi e ma wale le ya le la ko le ale pom yo me la nga o mo e fiora la fila lo anga ma balalo maunga mai si meo e la kwale le pomo o mo nga fa se le ka mai o ye pomo ka ko fa o le usiska ia se le ka mai ma la o ko nga pomo mau le take e la lafia ila lo papa ma e la kwale pomo su e mela ye ku ye ko I mean il tala no la lang il time nei wale o ko mawa ona wa kai me ka mai Iran ma ku umai o le Middle East el kai minga apa o ile na pauale bea ia o ngelo ke menge o nuclear weapons because once o lo ia i la lang i vanga dia ia wa ka ko kana ngo nga ile a fainga umau nga ka umal nei la lang i lo tanto ia o la ia predictions for ngai mai isi experts ia lo ta wa mai nisi for yo to singa le vanga le na is sa etu tonu o la ia le la to valo anga fo ile e au ina plans a surprise attack mai malo le o le panona anga ia Israel lo no winga ele ka ua mai fo ile ai pe ole anga i to inga o so fa inga fa pena fo ia o so fa inga ele i ma fa wina ia tato pa wale mea ia te au ele le ia le mawo kanga ka ia e fa kupua mea malalafi ai pau lava leo lona o le afia ai o tangata lautele ai ke o ko fai ke o inga la vainga nga ai se me lenga fai me le anga ai ko la lafi ia na pela ia le wakali ka mai ngai kanga ka lautele i le fa ale tonu o ia ia tatu tatalo mo nai tangata lautele o afia ai me se alo ma fa na ia le pai o pisa ke o la longa me ka ko vainga la ke como se la ko pomo ia ka o mai mele studio le ta toli poti mai lunga la wala la ia na bato lo ta to ma lo ta fa na nga reto lo la mai pasta la fa le ko pa mai fa fianga mal 5 stars le fa fongo po kala me malo le ta ya ad radio somos fuli mai betul amora smo muli ne ma sino se te mal ta fo lo lo wa fe lo su ma fa ma lo al fo lo mo wio e le to no fa te fo fa te smal ne fo ta ya Patu saina ise apaela pi pose pisu pasili pose masike ke mai piti pasina sa pasui onita mato bali pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po Havana
Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. O loo tu mau pele ma mau le pisi lunga tato ala tele le aise swinga mai le tato ulua ili poti. So longa le lei masaunga le mu mea uma tu alalo tato pulo kalame malu tayao. Ina ia manatua, awale faunga le telefoni, drive to the conditions. Keep your distance, maalu sawa faatulanga ina le vainga le awala o loo e malangai ili nei taimi. Manuia tele fainga malanga le nei asonga fua, tautua le Radio Samoa tasili mai vatolu amo, ina utula i mai le taimi, lea ua toe se fulu ono minute o Natalia o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malol soi fo manuia ta tu tunu ia am tanga le nei fo ia soi le lofo le tua o te fa felo ai et oi ta tu pol kalamio le am reto neola o le momol kon nito se fulu al fa upes ful tolu fa bea wale maua o to ese tofo tofonga e ese ilo tangata inisi upu ele wale maua o to ese meti nga le olanga le nei fa peo na maua e si tangata le no winga le mau o mea uma ia whaingatai ke ui ai, o lai fo ia ui ai fo isi tangata. Ai o le tua, e fesoa soani o ia, isi au wala, e la vea i mai o i mea lai ui ai, mea nai te ui ai. O le upulamo o i lasu le nei, ta ua te le whabea, ia ewa ai to toa i whaafita uli o isi. A whabea te whea ngai maniti ngā, wa se whaafita uli, o le kine wa o ina mai, e isi e lo ma fau. Va ai I whaafitauli oisi. O ngai va ai leilo whaafitauli. I loa, e ke lea kuisi whaafikauli le whea ngai mai stangata. E te iloa le mai fufofi soangi au whaafitauli. O le mea na, va ai to toa I whaafitauli o lai fo ia ui ai stangata. E iei whaupunga o le tala fo ia atamaiti. No whaitauli tusi whaapertania na o tala maali e tamaiti. Na fai mai, no fai tau le tala fai mai, o le tama, na to mumuma fai kio, I le ai o ni o na se vai, wha ngoa, le i o nga se vai. Ai ke usa wali aku, ai fai tau I mali tamalo, ala e nofo mai, e le ai ni o na vai, ia ke ele o fai mai le ali, oi, kalo fai, ia ufa pei foi longa lo kalo fai. Ia wa uia le ngā le ai o nga se vai, ai vai le i o nga vai, e ke le aku longa wha fika uri. Ele whaafitauli, ngai a whaafikauli, a le komumu ai. E foi la le stala, whaitau al tusi lea. Moi meu tala maali e tamaiti. O whaitau le tala e ngoa I le maile lunga. A le maile whangawhau. E ngoa I a Snoopy. O Snoopy whai mai. Nofo elisi aso I whafo la tūwhale. Aso tonu ale whai ele aso whamanatu Amerika tau o le Thanksgiving. Le atu whai le whaafitai e tangata Amerika I whamanuianga ele. Ye ai la me ye tofala inga ai la na me le pipi la inga ai mango el turkey ai ai mai no fa Snoopy faf kilo kongol fe ko ki wa kala ko fa ai fia mai ai ai lungo lau ai matala no matalie ala ka ki le pipi ke le la ka ki le ongat ton ya mai lo Snoopy ton amu ia le ai ngai la ai fia ma ai la ko pipi e vai pipi na sa fai mai foi lunga lau ai mai fia ya o le ke ngofo ku fa fo I ma ai me ai mai mi ngi me ai mai ngi ponga I mi ma I ngofo le Snoopy a fe mai ngofo le mai e te au ko ka lunga ma fau I le pipi la karianga mai fa pipi lunga le fo lunga lau la sa ngi ai fe mai lo kala mo ko ma ko me oi ai fa fikai ya nga ola mai nge se pipi ngol mela o ia or kan karianga fa pela ai asa mitanga te ai makuka ma ai ya no le ko aka fa fitai lu na fa fitau
e le kai longa whaafikau li al pipi ke rola le ki a e toi mawhau ane a e ei tangata lai whea ngai ma me siri atu le ti ngā ngai lo oe a ke loa o le ki rai au mai e ke oe tangata male le lalolangi ngai a whai ke wise me ti ngā le lalolangi wa ei kei me ke ki ngā ma o mai se whaafitau li e te oe ngai whaapea le oe o au tangata pangakia awanga o au kokasi whea ngai ma whaafitau li ai ngalo ya le fie milionga ka ngaka lalang e ia iao la ku whaafitau li o lo o ui ai taimi ngai ai ke lo lal me banai le whaafitau ao o mai so whaafikau tau mawhai e whesoa soangi e se whaafitau li e se tasi e ele tala le fine whai mai ngā siasi finge fo ele homeless ele se aing ai umatua ngā siasi ai le se whai whiau ele no ule na e Afrika ai la ku ka lofa i se whai whiau ngofo ili whale ngā la ku whai whiau alu tala noa whailo e tala whai whiau tina matua lea a whai e wako e se tupe te lea ia ke oel keimil ngei o le ale mea mua e kau i lo mawhau whau whai e whai mai kala lo matua lea o ke mawhau whau i se kupe ave ma se skangaka e whai e song whale ke ilan whai whiau whapea e mga kui wholo makua i longa whawhikau e leiloa mua le tangata le sikangaka i longa mawhau whau you know le principle le tua o kaimi e ke ki ngai a e whesoa soani ai se tangata o i ngā e whaamanui ai le tua i toe so au e ki ngā i lo whawhitauli au e ki kau mua ai le whafol whawhitauli a hewa ai se awa noa e ke whai ai se melelei i o teimi ti ngā awa o i ngā whaamanui ai le tua i lo whawhitauli le tua mātou i loa a mātou anoi whawhitauli o isi o mātou teimi ti ngā den on e te take care inga o mātou whawhitauli ma e tali o mātou whawhitauli whawhitai Yesu Amen.
So te alofa ia te ole pese mai lafa pese le Peace Trampoline o te 5 minuto lo te tale o le July 5 to le aso tolu se fulo se tema o mera tupure nei aso i tausanga ua mawai. I le tausanga tasiva lima wha le aso le nei tolu se fulo se tema o le aso le nei na ulua i wha ngā ina ai le waa lea wa wha i ngoa ina o le world's first nuclear power vessel sa wha ngā ina e le Navy lea i Amerika. A o le tausanga tasiva fitu lua o se tala fia i le aso le nei tolu fulo se tema sa tatala ina ai le Christchurch Town Hall fou lea o se fianga tele o na e lala i Christchurch ina ua tatala ina le Town Hall lea fausia le company a whaingoa ina Warren and Mahoney Architects ma naia le design fia o i lato uma na whaonga ina i lea teimi whai mai e lua afe tolu se lau 5 a no foa o le auditorium o lea Town Hall fo i Christchurch. Ai o se tala whanoa noa, ina ua whaaleanga e le mafue po le 2001 Christchurch earthquake. Ai o le lua afes fulu 5 sa toe ai iai le malo ma fesosoani ma toe whaale leia le Town Hall lea i la lo i Christchurch. Ia o se vainga le na, i mea na tutupu i tausanga ua mawai i le tautua Radio Samoa tasilima i watolu a mo ina ua tūlai mai le taimi lea ua 5 minute o na tā lea o le fitu. Kalana mai nei a olu palakua e niki ahi ka honea o paniolo kalana mai nei a olu palakua e niki ahi ka honea o paniolo Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life file la ko fa piko mo maa e lalo may le 5 Afrikau. Mafai fo inga la foi sa mo. Vili leong se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu i Samoa e au noa masetongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O sa ili se fale inga e whai eise tau maftanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma i le Sandvale Buffet. O le a whaamalia ina lo fina ngalo i tau mafa o saunia le limo oe. Tua tusi iwa Atkinson Avenue i Otahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awauli. Telefoni lua 5 fa o o. Lua 5 fa o o.
Olua fitu, lua ono, iwa olua tasi. Olua fitu, lua ono, iwa olua tasi. Hey, hey! In this update, it appears nitrous oxide abuse is on the rise across New Zealand. Canisters of the gas are sold for food preparation, but selling the product for recreational use is now illegal. ACC data reveals there's been 25 new claims for injuries relating to the drug in 2024, already more than twice the amount last year. Auckland City Hospital Neurology Registrar Shilpan Patel says cases of people losing the ability to walk and serious neurological effects are common. Possibly a case every week or so that's admitted to hospital with severe problems. Many other cases with milder symptoms. Dunedin won't be standing for anything less than what was promised for its new hospital. About 35,000 people marched through the city calling for no cuts on Saturday. The government's given Health New Zealand two options to deliver the project within the $1.88 billion budget. Former local MP and Labour Cabinet Minister Pete Hodgson, who previously oversaw construction, says ministers must build what was promised. He says they need to understand that's what the market price is and get on with it, not build half a hospital. Hopes a government shake-up will streamline New Zealand's consenting pipeline. There are currently 67 building consent authorities across the country, but that may change with the government looking to overhaul the authorities. Certified Builders Chief Executive Malcolm Fleming says it sees different rules and approaches in different locations, and change is needed. That creates inconsistency, it creates timing delays, time is cost for a project. Tauranga City Council is investigating an alternative water source for those not keen on fluoride. The Director General of Health has denied a request to delay fluoridation of the water supply, threatening large fines if they don't comply. Mahe Drysdale says he's disappointed but will comply to avoid the cost for ratepayers. He says the council will receive a report in December, but it's far from being a done deal. Drysdale says he's not even sure if it's legal to set up such a supply. That's news. In sport, the Black Caps are drawing positives from a second innings fight in the wake of a heavy test defeat by Sri Lanka and Gaul. The tourists have been bowled out for 360 on day 4 to lose the second and final test by an innings and 154 runs. Captain Tim Southey says half-centuries by Tom Blundell, Glenn Phillips and Mitchell Santner showed signs of improvement. The second innings was much more the way we want to play. Guys played in a positive manner and it was a big shift from the first innings. A little bit probably hesitant in the first innings, and second innings guys went out and played with confidence. Tottenham have humbled 10-man Manchester United in their Premier League football clash at Old Trafford. It's finished 3-0, placing Erik ten Hag's uncertain future as United manager under further scrutiny. And England have clinched the Tiny Jamison Trophy Netball Series opener with a thrilling 59-58 win over the Silver Ferns in Auckland. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mama lava makilia lelea tātou au wala I le taimi le nei o le tae au. Iei nei vaenga fo I o loo maitawina pea o loo lapata I ai tātou ona o nai ngaruenga o loo whaataunuina. Ia maiso nisi o au wala o loo tāpunia I le taimi le nei. State Highway 1 southbound near Ramarama o le na o loo iai. Ia le vaenga o le alatele le na o loo tāpunia ona o ngaruenga whaataunuina. State Highways Fulumaleono eastbound traffic at the Crafton Road on ramp o le na foi o loo iai nei lanes le na o loo tāpunia I le taimi le nei ona o ngā luenga whaataunuina. State Highway Lewis Fulu southbound closures at the Massey Road on ramp I le taimi le nei ia on lisena vaenga o le na foi o loo ua iai ia ni swinga I lunga wala titele le na mole sila fia tātou ave taavale ia o le taimi le nei o le tuuanga tamaitea onga ia atono le ala leo mai tawatu o loo maa lava tātou traffic ai le tu ia I lava whautuanga maasani a lau pola kalamene ia tau
tua na pea le saunga le mua oe le ave taavale mai se foi o nisi o taavale o loo whewai le ala tele mai o loo sa vali lunga o le ala tele nei taimi o le taiao. Mafuta mai ai le manua le taiao la Radio Samoa ina ua 5 minute te ai le tu lai fitu. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua lua fitu. Wawai atu tulango i le tau i Samoa ne vai ngora tai o le langi le mai le tai au lua se fulu mo le tasi o lo i le mawhana o le ea i Samoa ne vai ngora tai au fau o le amwhaina o atu le bebela i lona maulunga lua se fumo le iwa i le so lua se whai lona maulalo o le atu mauna langi le lei awa o le tau i Samoa. I ni so taimi fa moe o le amol tatu so inga masania ya so fu first just man if yonga ngal mana tu mal bao au tanga ba tipi o tanga ba stai me nei le tai au ya ona fa mo tu mai fo le tu lango ile tau na tanga nei vaso tatu ya se mai talo le tau New Zealand nei pa ngal tatu pa so sa ngal mo tu so good morning malon se fo mo ria mana ma fan mo le e los fu lo mo lunga bullen ala lang de le tau mo tu le so lang de le fo le tau Alexandra mana le ma fan los fu lo mo lunga i le tele vai kai Cora lang de le tau Nelson lang de le o Maru lang de le Queenstown o la lang de le for the tau mo to se fitu mo lunga le malu lo Dunedin o la fa so lang de le for the tau se fu lo mo lunga le malu lo male ayo fu hala au le ayo Keriso Karestete malo se fu mo lang de le tau mo to yang mari mo se vini mai matu se sae se fu lo mo lunga le malu lo fa mo wina mo Karestete le so i le mo tu matu pito la velo mo tu matu i kai taia Sifuru maru le malu le ala fasolo na awa i le tau le so i le lambua Wellington malo sifuru maru e pa angal tar bakala me lambua langi le tau mo tau le so sifuru fitu maru le malu lu telo isi vaenga fanga noi langi le tau ranga langi le tau po langi le tau o rotoru langi le tau mo tau le so para umu langi le Palmerston North langi le New Plymouth langi le Napier langi le tau sulmatango fiela Masterton Herman Courts. Good morning, sir. Marisha fa formal na baenga o le tunu los full malunga ma fanfana lang de le vin fa solo ina lang de le Hastings Gisborne lang de le tau kiriki lo Hamilton malo se fu maria lang de le tau mo to le so fruiba malunga malo le air mo Hamilton le so tamaki makora o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa ya le belale mo le sui fu ka mi le la pong sa mai fa lo ki alfik pa ba la ile e de ngala wo ka ko anga manga ya le ba ya so ki aku nge ka alfik ko mala malama Sfortasi le olo il malu lu ne vai ngora tai tu ba wi ngora tau le so awa lang de le tau le so tu ba sprui ba malu ngol malu le mo tau le so tai pe audio la materen awa le tau tu sale ma fan no ne ma tai as sprui va lo na malu nga fa solo ina awa fo i pa uti mu le so lulu awa lang de le stofi malas for le pa uti mu le sto na i male aso sa fa ba mo ma la vai tau tu no mai le tai mo tai out ne balo le tu ala la pa audi sa ba ko kilope Hawaii America Israel mai kopito pana tunu uma fa mo 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 tau mo tau nei foi aso forward to o lio so se tasi fa isana no nga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso fulu no se tema se ia lia le aso se fulu valu o ketopa e anga va uma ile se e te ono manu malo ai ile lima se la tala cash e fa ia le aso lus fu tasi o ketopa apalai nei loa ile pacificfinance.co.nz e talo sanga sa no nga tupe le va le lima se la ma le lu se fulu wa fe tala e lu mi du te fa ia la talo sanga online ai tasi li tu live atali Tali e ya inga fa bitua vala le Pacific Finance Limited ile oval chelau fitu fa luo fitu oval chelau fitu fa luo fitu malo of tele tunu fa mai le tu le sabo mal pokala me malo le tai ao ile to ya so ne pola so muli o le masina lo na ivol tar fo lo le fe lo so ma fa so le alu fo ko sangala ko wi ari ma ko ki ari le alu lo fe lo fa la to ya le o le ba vel ngale ye ka ko ni vai kai mo soi fuanga ka fe ale ba le wa lo i no palsemi ai sa vai foi le ba ka mai lo kasi masau no man ka ko kai mi lo ke fuar kai mi ele ko avia fia la ka ka le po le va le fala la ubi anga mala mala fi o te fi ai fo e mo manga ya o fe au fai fi voi la ka polo kai mi le fiku ka le varu la fe o ilunga mala ele o fale penga ka le ni ai
Mana le fiafi mo le savalinga le fiafi umi na la. Manuia tato uma wa la usul malanta pole fa sa le vadinga le fa exercise. Mo la tau tele talo sa fa nga solo kalonga ne bolo le ana po. New Zealand male rosa. Engelangi. Wa ma ngayo le kalonga sole. Ke fa ko di la ka wa nga kele ka usanga le el polo ngari o ka ko silver fern le. E fa le rosa di. Mana ia le ipulea le Tiny Jamison Trophy e tolu lato ta'alonga le whatanuina. So test more le na whatanuina pe ona sau noa sunga le awao lea sa ta'alo ai Silver Ferns and England Roses. Lea la sa manu malo ai le England Roses. 5 ma le iwa ai 5 ma le valu ai le tato au. Ia Silver Ferns, to e tama whai mai, le to e lua ta'alonga i le tama le sanga lea po le tesi. Very close game. Au tulanga tā wafo ilele. Ile ma, e wai ma na ia le ta'alo au malo losi whaapenei ia ma se tātou fulawa fo iau. O le ma ta itu wina la, o skills. Ia wau te loa, train, e kukusa uma trainings. Au le maka i kulava po le akong po le speed o le ta'alonga ile kaimi fo ile wala laka ile whai unga. Ia po le amatanga e kope ai. E kulanga umanga o le strategy po skills e lau ke whaongangana i kaimi o kaalonga. I ka ilo e kaimi o kaalonga ni wafo lau i po la ko ia skills a whaonga. Sa le ia me on ta ua. Ia o tua o tolengi le lei. O teimi e tua e whaile ta'alonga. O le tuu toa iai me ia wa umana train ai e implement i le teimi le whaatau nui na ele ta'alonga. Ma ia ta'alo, mantua foi, a 20 minute ta'alonga, ta'alo i le 2 lau pasene i le 20 minute le nā. Ai leo le whaato le whainga o le ta'alonga. Pe ele kuata te loana leader ia Engelani le fa. Ainga koe comeback ai le Silver Fern. Ia na o kai kasi ia lea aluluma ia New Zealand kasi ia koe sau Engelani koe po e mai ia ngalo umala kalonga. Kasi ale. Ia la e leader ia ile rosa. Ia umalo ile rosa nga po. Ia Rose. Rosa. Ia lea nga la o falongol tala le faya o ngal Silver Fern. O leo mai le rosa lang le na va na ui mai Australia. E fio lolo ala le spa nga e le au Australia o le rosa le ngomba ngai. Ia fa ki kingo lon la ko malo sile pe na talo nga po. Para mana ilo talo nga ka ilo ile tu ala mata mana mo talo nga fina. O tau mai ka fai le uma. Long winga la le au fa le ton. Ia po a mistakes o la fai. Ia mangai o wa kul kele suia inga na fai fo le au New Zealand. Ya ile kai langa fo ile rosa ngam kuwa e ku mawa le rosa. Ai mai e so on le rosa. Ole au le rosa na fai o ngesta sio alo Samoli en Leota. O amene kai mi fo ngam kwa ile le ole. Amene ole bingol tala. La fo sai ile sao. Yeah. Sambol tape nang ole au le ole le ngana ya ne polo. Ya ai ol peleki mahela ko malo. Yo Yeah. Mana ia ta'alonga i ohe, kauta ABs o lea lava tawai, mana ia ta'alonga le vaa Australia, le au tawai ia matatou au. Lea la na man malo ai, tolu se fulu maritasi le All Blacks, i le lua se fulu valu ai a Australia. Mana ia fai ta'alonga lea, o ena mai mo ta'alonga le vaa Australia ma New Zealand. Mata ina fo ilele le ta'alo tamata alo ia mai se lava la le ia ta ia le tuli mata inga la maka ona yalo Samoa ia mai se lava si o tato ia si yalo Samoa le ia Wallace Titi mana tua ile tamale e se alon tulanga fo ile sa ta'alo e fo a mai lana ia kalapu ai pe ta ile taimile nei o le ala e fa mo e ile tulanga fo ile ia pe e se le numero la tam ale tulanga le ia ta ila utiltilo e le ole numela le papa kua e define ile tamata alo o nga vaa malona to mai ako ya alu ala ula kapiu e kawanga ilo ka alo i vaenga uma o le tula le ke am ko iko ele pulo ile lo totoa fo ile ole nei fo yalo la tunu ilana ta alo ai ole ai fo wa ole ma ngai ole fatinonga ole ta alonga ata vai ya ole se senga na ta alo wole se titi malon kama ya le mat o Wallace all rounder e ale man o Wallace long kalo la wo G5 o le malu la sa nga kal G2
Ia whafonga mea le malo, le se maa kalanga whaia. Masa whaia. Good morning, sir. Good morning, sir. Panviende ia so le ba. Alo se wo so. Nei tai ia le lei wa le la e to lua players on land to talonga mun bulina nei ele New Zealand. Mo le pele ki TJ Perenara. Ia ma Sam Kane. Ola wingo le tala ku sai mo lo talonga le to le pele ki mo le end of year tour. Ia ona wa mai e lo foi no la o tu mo lo pele ki. O leo ke whakarikandia wa o loose forwards. E alo te tanunga e le kaimi ke ua ka alo mai ko kolu Samoa e loose forwards wale. Ele koe ka aloa Delton Papali. Ia o le whikwalanga ia masangianga ia le pele ki ke lo le whaka alonga ia. Sam Kane sa torsela wan talonga ile askonga. Se wha ama kwa ilonga ia fo iso i fo kau kua kongo le pele ki. Ia ngā mai le loka mak sao e. E ave ka e kulanga ka ko wa. Ongo fiku waru Samoa mai. Ia. Ando manga ia ngā me lo ia le English ka no ke no fica no pe NRL manga ia sole sa ori ia o fai unga lo meta ita tota longa ia le NRL le sa fata no wina ta longa i le aso farele le vale le Storm and Roosters. Storm e fast full ma le valu, Roosters e se fulu ma le valu. Panthers sorry carry on. Ta longa le Panthers luas fulu ma le ono ia ma le Sharks e ono. Mana ia. Luna winga lau le final ata vai. Final la le langa ia tu e tatou mautino lava la. Ia o le Storm la ma le Panthers le la taal. E host le Storm la, Storm le lead le nga nambu no maltasi no mal round robert so e host la le Storm le mangela ngor kalonga le la ini ile la final ma le Panthers ka manga ya lan ta longa nga so ia le ia wa awayang kasi ma le lua mai le umbai al tamal sanga round robin. Ia le au koe fo ia so ori champing yo le tua fero fa ia na kilo le la fa la o make ke make fo ngalo ke fa kuskusa mai i ai au ina la ta alo nei le fa ungal vai aso ia ele ka o kola make fo ka wala make o ka le asferile se marka longa fa ia se marka ia le lei on Tanto America's Cup o le fi na ia le au Britannia le va Britannia ma le va Luna Rossa mai Italia. Pe alo ka idua ela malo e matole awe malo I mean o le va malo mo il vanga le la fa ka ka mai le champingi ka ko va angusi e pingi le final le America's Cup Garcia le sina ta longa nei foi tai out to mo le sa mo sfulima e batolu amo e na o spulpitu tele tu la e fitu matanga ile felanuai Tamole LCBLA ole apa pia
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you ever feel like it does no good to be good? And the saying seems true. No good deed goes unpunished. You work hard, you're honest, kind, and generous, yet you don't get the success you feel you've earned. Then you see others who cheat, lie, break the law, and hurt people, and they just get richer. Good people suffer, and bad people succeed. And you start to wonder, why even try to do the right thing? Maybe nice guys really do finish last. We even see it in the news. A mother cries because the man who killed her daughter is freed after only a short time in prison. An innocent child is killed by a terrorist bomb. And his family asks, why him? What did he do to deserve this? A widow weeps as she sits by her dead husband's grave, not understanding why that drunk driver lived and her husband was killed. We just don't understand why God doesn't make things right now. We feel like a delay of justice is no justice. But we forget one important thing. If God treated us all justly and gave us what we really deserve, then all of us would be judged and punished, because none of us is perfect. We've all done wrong, unfair things to others. We've all cheated a little, lied a little, and hurt others a little. A wise teacher was asked why bad things happen to good people, and he answered, I haven't met any truly good people yet, so I don't know. In one way or another, we've all failed to live the way we know we should. You see, this is why God became a human being, to pay the death penalty for all our wrongs and unfair things we've done to others. God himself was treated more unfairly than anyone in history, just so you and I could be forgiven and receive his gift of perfect goodness that we need. Actually, we don't need God to be fair. We need him to be more than fair. We think we need justice, but what we really need is mercy. And what's so amazing is God freely gives us his mercy and new life that we don't deserve. So won't you ask Jesus to forgive you for the unfair, wrong things you've done to him and others? Then you can enjoy his peace of mind and freedom from guilt. Ask him to take charge of your heart and life so you can start living his way. It's with his love and power you can handle the problems and unfair things in life that you face. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. So far, challenge life fit to tart of the August Fana in 9 minutes, and a time me and you for Lamata, chef at the Smith Fiangal Manan to Marbao, Tangavaya Tipu, Tangavaya, my Samoa, Tarbukalam Masani as on 4 states. Ileanga fa alo fa talo fa tu ma fa feiro e atu ilawa fionga ngalmalmana le ni tai fo vi ele le wa tato feiro ile amatanga nei vai aso malo soifua manuia malo le folau. Ia malo foi se kua malo le usu le tai fo le so kua ya te do tu sala fa pe ko le sunga ya te vai ia me se fa po ta tu tu. Alo lava whaftai I lawa fionga te tonu sa maua se weekend le lei ai o le alo sa olo matato fisili mua moa. Langona lo o yai nisi o fufuanga ale tato matanga luenga lea le soifua malolo ina. Yai nisi o tautua wasi itia pe mawhai ona e saunoa I lea tūlanga whamumone. Kaptai iam salo lana si le pia fulu laso le te neisa tau awa I el bistafu I on tanga kona leo soifua malolo ina ia se fuai. Mai whala tonga le UNICEF, stasi o nanga malo patas. Ia male malo anga leo stani o statu pa anga totino. Ea lai se tavale o le loli le fe ave ia imo meo o tui pui. A tonga o le ua ta ua wai o mene o tui pui. Tauna manu pui puia ma ia le lei ma umi o na ua. Ea ue ta wane le e manu ruito. Fe ave I tui pui te vai. O le situ langa le lei le au nanga nei. Ono le wo failo mai le minsta o fa na wi wa mai ale tu pi le MMR1
iwa school pasene ono school mo tupu pasene ia whanau ua mai ana whai rātou tui o le MMR lua hui hua tui nei o le Michela ma le Rupela ma le mami tui ei whanau mai pamaina ia le lau tūlanga lei wai le tō ko amala e tō tele ko i o olam sai kua na pia mama mau le Michela ko i sa pia tāku o le ala wei le au nanga tā wera tāman ia sanga una ia i pea le ia matua ina ia ame whanau e pai o lātou tui Ana ia, le lei o le tātou tala noa ngā i ramtau pule sa tala noa i fo i le pokala me malu le tanga o le aso mabai atua ngal malimana. I le whare leinga le sa whaia o pule au ngam whaia o sangatu Yosef Fomba manu fau. O te le lopo whea o iei wa o le fo i sa sau noa le aki e pika po fau. Po whea o i nei whare leinga. E iei a fo i nisi mea toi tupu mai o longo winga la o pe o le winga o lana sau roanga. Ka pungi la o ngā sinjo, ke le loa ngai o i malo fofo, man whai unga le kanesia e whakasa, o la sa o tau whafonga nei sa mo le tūna. Ia, a tonu o le pina ngalo ko i o le tai o le kanesia tūlanga le o le tapulu. Ia, o le pina ngalo ko i o le komisina leo i le wafisiringia i nisi ko tūsitala i le tuana i o le tau kulen tūre mai taula. Se pina ngaro komisina pa pe o uma ko inga awala e tau shelfi de mu o le rola le ko inga awala le tau shelfi de mu ma wa o yeta mitine o le tau vesi taula o te puni no le au na fa ro komisina e le maro si anga na sula ko no yo ya tonu le ngalo ko na le aki ko ye pina ngaro komisina te puni le au ai o te roa o le tūranga o nā e tiro mai el tō te pēa o matuale mwhai an tō e wabawa mi o whanau o le pawale o le solution o te puni le ai anu i ki e sui lea o ngai o ngai ai o le meta ua o le ua i aile e pina ngano ho i ua a whenanu tō e mai ele le ia ma ua i aile tūranga o whamangaro ai kulisine e ua ai tausia e moni tausia wala ngai o le ata te roa o mene o sa whai ko isi le lenga i isi hui vesi wa tau sanga o tuana ai na whai hui ana le lenga ai na toi ari mai hui ave vesi ai tau si o le ua i ia le tūranga o te oto mai ai tatu wha moe a ko i le ngā ruenga po ia matua i whanau ina ia wha pena o nā tau te una mua whai ngā ruenga au le i o le tamai titi tono le au Tele loni soli pochi na mawa ngaluan mana fo lele ile pule la onga sinjo ole na mawa ni soli pochi fa unga fa yaso o fa sana fa unga fa ma vai na tamo fo ni soli pochi e tula ia ole mawa ole wa tu ko tatu tala ama tala va yaso ia tulanga na ile fuanga o ia si pereda sama pero na pa u ni ko dis wa le wero na lo na e fa se tuanga ia la ko ngā ruenga ia ko mi fato no le pulea o ngal mali si sama sa irido la wala tu taria pa ma wala ai sa irido si e te o veina tu langa le ma no fa time mo nei tai au se amal tu la o ile tau ia fa lo fo le tunu lau a tu tu ala ia tatu tala pa tala malu tau nei fa mo le a ma tele ya so ma o le ma unu na i timu tai au o le mama ia tu e pa maru mai winga le so ua a le ma unu ana i timu ia ele tele o le tawa ia o le so ua o le pa pe mai ia le official tau o sa vidi ke o lo ma lo si o lo o lo a ke pelta tu para que ia o ma timu ko e a o i ni o temi ia ma na i timu ko ia ma ono ke lo ia ma ku i se vai o na o tau yo no vinga le ai de so ku le hamtana levi's ko to vai ta tu tu alo va tai ya le lau tu mo ta ta ma sa mo pe ta le balu fa lo mo le se fi fo le no fa mo le mo le wa fa no mai el ta tu ku le ngol le tisa mon su nga le lo fa nga solo fa sa ngai ko ya o ngau ta tu man sa mo sa ili se isi pule a onga tato polisi o sangato Josefu i rukua
O mai a konsia no ko mo tanga te ia fia no le mafu pau. Sfutasi miliona le tau o le maota mo kasese pa arorumia po VIP. Le ua te tala le tātou malai ba le pareolo. Ia mo ofa iloa le saulinga wha toko i oro te peneina le pala tonga le tok manga mo e pupua ngātia mana tuai si te mahita i telpou ia Santa Rosa. O le tene titi le nei ua maniu ia ona o sa wanga tau kua inga. Venga ngan mana fa malo fa te tele e le lau tu fo mo le tunu le na ba ngal cha tu ngal venga mai sa mo le tai ama la mchanga va yaso ya le wa ko masa wa le ma ko mo ko kai mi lo ka ko kai fa kasi a ma ko wi ka ko kai fa kasi Maria ko le pia la tu ko le ka ko kai fa kasi ai sa wa ai le ya le se pure suya ingo ko tato yai le tato Tātou teimi whatas. Ia le hula o roanga ala kopong si kāho. La o teimi tautu mo e ala i runga matala. Maria whai whamata ne mea sauso. Ia Maria hoi. Le whenga ngan mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai ma le tātou tarananga le matanga ni foi vai aso na fo watu headlines whalau tele lantou tu e tātou tala mai sa mo pea tā le tu le valu i le tāo nei le tau mo oi. Ale bine sa mos fulima i batolu a mo whamlianga swhanau ni foi tāia. Pomnega swana ola so for nei so tolu se follow September wa matala le telefoni pe ma fa na fa nga ina le telefoni tolu fitu tasi lima e wa tolu ola mo fa le no lunga tato emaili ile on air at radiosamoa.co.nz en fa wa fa nga tato Facebook ma YouTube ro Samoa pule opo fa wala na ma lang fa le nga ni fo tai fo le le ola tato telefoni talo fa malo si fu so fu manguia ka vai malau ka ja ngai kur ngaruenga ore kaya ngai va koia ma ko fa mangianga ma ko marfangau ore to kurse furu ngai so fu mai ai si ko ruar ngai na rang ya wa ko ai le varu se furu markoru ko sanga vi ia le ko ilo ngalofa ba wai pe ia le manguia le manot i lava inga maua ia i mai ora kingo ia moi i le kua le soi fuanga ngei maleola alo fangia il fangau kau kuanga ma o ko ngar ki kusi me karia pa nga rava de winga ngi vai kau ora soi fuanga ngei ia kala kura ka vai manguia nga ruela tai mo fo nei tai au fo e fam le ngana lo pitoa Ia, tawai o sa o lau sunga. Whaamanianga le neo lo o lunga le apio fōlinga mai a sina bada Fido. Whaamanianga mo le asa soifua o lo brother ya Niko Lau Ele of Summerland Ranui. Vi ia le tua wa e au lia mailo o asa soifua ele nei tai au. Whaaftai le tua wa e au lia mailo wono se fulu ma le 5 tausanga. O la mātou tatalo ia fua i pia le tua le malosi. Ma le ola maloloina i lo soifua a wale tausinga o ainga e kalesia ai maise au mokopunas. Whailoa ai i le afi ma mātou te alolo fatele atu mo oe. Much alofas from your brother Savai Inaya, Ele and Fido family of Titirangi. Manu ia tele lo aso soifua whaaftai tele lava mo whaamanuianga sinapada. Lunga pea tatou apia fōlinga o lo iai whaamanuianga lea. Alofa anga ma whaamanuianga o le aso whanau. Le atalii ia Isaia ko Peki o le aso le nei ua atoa iai lona 5 tausanga. Ia atalii whaamanuia le atua i lowo o langa to anga i le a onga mawhai. I o mātua e tau mawhai e ave o he i le lotu. Manuia lo aso whanau. Lasia alofa anga na e avatu ya anti se fulu ma le whanau. Ia manuia lava lo aso whanau i Isaia Kopeki. Lunga tatu i meli o lo o iai le whaamanianga le nei e mai a Nicolate Ele.
Thank God for today. Just wishing my dad, Matafila Nicolau Ile, a happy 65th birthday. Thank you for all you do for us. You are a great dad and an amazing papa to the kids. We love and appreciate you. Lord bless you with many more years to come. Have a wonderful day. Love from your children and grandchildren. Whamanyangale na ia mole tamale na ia mata. Ia matale Nicolau Ili. Lunga tato emaili, ele leile atua I taimi umalava. Amene. O le vi inga malafaftai e aona toe whaafo I atu I le atua lo tato matai ona o mea silisili ma lona whai vāvenga o mawhai ai ele tamaa o le a inga o tau la mango whaalili le atoaile ono se fulu tolu tau sanga o lona soifua. I le aso le nei tolu sfulu o se tema. Whaftai le atua lana tau singa, ma lana puipuinga, ai meise o lana whaamalo longa I a te oe dad, e ui lava ina maua oe I mai o le tino. Ai whaftai le atua ona o le ola male malosi. O le tatalo alofangia e le atua, ia toe whaupopo nisi aso se tele, whaape nei mo oe, e umi ai pea le tātou maftanga, e le ngata tutonu o le ngaluenga le atua, whaapea foi le maftanga lea male a inga male whanau. Mātou te alolofa tele mo oe dad, whaftai foi taimi sa e whai ngaluenga ai, a wā le tatongi ina o mātou a onga, le nei ua mātou manuia ai. Ma mātou whānau. We love you so much, Dad. Walo whaanga mai lau whānau, grandchildren, especially from Mum. Happy birthday, Dad, and God bless. Whamanianga lunga le tātou YouTube channel, mai aso se oso. Whamania atu la so whanau is a grandson o Jara Nisi Leilua o Pakuranga. Nei e atu ai lona se full whātau sanga, ia o alo whaanga na o Nana Mapapa mai Glen Eden. So yes, tato wala auta vai whaman mole? O momoe nei au wala au, ma ua malo lo le lei na tau le malo lua le tai au. Malo. Ia ina momoe pe ia o tau ma malo lo. E le ai se me papo le ai tātou. O ngā ua o marwham lianga o matale Nicolau e lea. Yes. Ma ngai ia le lei. Ai, o ka kōrunga. Malo. Ka kōrunga ngai kai a. Maria whai wato nei aso nea whola. Whaftai tele tawai, manuia tautua lo tutoi lau sunga, whape fwele sunga ia Natasha, sa mo lau tunu upele, whaftai le mafuta mai le nei tae au, ia manuia lava singa le amatanga le nei vai aso, whelo ai, I se aso I luma leanga leo le atu, ma le nei taimi, alofa tele atu, soifua, na ia manuia. Dia tumpure ngomana whenga rega rega sambo, amar pokala me manuale tae au, pese le malpuni ala waa, mole ma manuale tunu o whamanatu te ua, so whanau le so, manuia tūre lava le lofa maleanga le leo le tua. Liu mai au folinga ia e pito ane I tua le masina se I sulungi ai o ita lefe tua paneta po fea o iai ina fai mai au sautala pena e tawane ai Senga lue fati Loa lofa ya oe hani O ani puosto a lofa Faile amagai o loa E fapena o e sunga Le amatanga o mafaufaunga O le a umalava le tausanga Ai le ai mazei unga Ina e whai tino ia Se I e malanga tui tu e wha Te taulo u fia fia Pua o e wai maunga Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufanonga Ma whai titili ule alofa
sengal we fati Loa lofa ya we honey O ani fu so alofa Faila ma bayolo wona If I been now e sunga Lea matanga ma faufaunga Ole a uma lava leta usanga Aile aima sei unga Pena olo walofa ila uchene samoa le fale na bowi arasi efa pena oe hani no po isi o uloto mei ulava ina palasi oi uasena lo efati ya oe hani o hani puaso walofa failema vayolo uola efa pena oe sunga lea matanga o mapaufaunga ole a umalava leta usanga ai lea ima sei unga ole a umalava leta usanga sei unga inane uma atu fasanga a ngule foanga Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Nei vaenga nei o tata wal silo le na ua feo lolo le pisi le taimi le nei Great North Road o le vaenga le na anga iatu Blockhouse Bay on State Highways Fulma Leono le na o yaisi vaenga le na tau poloka le taimi le nei o le tae au e whapena foila ila anga iatu le na Oakley Avenue and Elverston Street o lo yai lava foi nei whaale tonu I lunga o le ala tele I le taimi le nei o le tae au mo tatou foi o lo yai ma awala o lo whaatau nuina peanga luenga o le na la e pei o o vave ai ona feo lolo le pisi o nisi o vaenga Albany o lo mai tau atu I le taimi le nei ia pe a whapea o lo anga I atu nisi o I tātou I le na foi a whaitu o le la tele Ahuroa Road Ararimu Road o vaenga na o lo mai tau atu whailava sina vave ona feo lolo le pisi taimi le nei ona o ngā luenga le na o lo ua whaatinoina mō tātou a o nisi lava vaenga uma lava lunga o le la tele o le na o lo kilia le lei lava ma le lei mō tātou uma ele o iai ini a tātou motorways ua vave ona pisi le nei taimi o le nā lava o lo solonga le lei. Whautuanga masani lava, lau polo kalame tautuana le saunga le mu, ia matu la fono uma o lunga o ala te tele. O le poti la tamai la le nā mo tātou avata avale I le nei taimi o le tau na oto es fulma le tolu minute ona tā leo le tu lai valu. When you shake up, I bring you shower, lua lua mai, washi mai. Radio Samoa. E tolu sfula fetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tau le soifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I lima selau tala cash. O le ase ina yaso for wele taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga Vala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel.
Mo so mana onga tau palamba po le kesi vala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi ina ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Vala au loa fui maono ma yu upulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasilua. Olua tasi fituiva tasilua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e tō se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Whakabekem whawhiwhanga o le tai ao, ata lava, i o e mātanga, pe a le ata, whai māta mai le tai ao. Whamanga i le kai alo songa fua. Si whata lofa, tāpo ka la mele, whata lofa tu le whianga le loli e ilpa anga le whawhonga mai o Tahiti, Marie, Tahiti eni, Iorana, beautiful day from Tahiti, ta lofa Samoa. Marie, good morning, Iorana. Ma lola whawhtene whates ma le tai ao, le whianga le loli, puna le jimane lo whates mai. Tātu tana ronga whanam taka nei vai aso antasha. Whatalo whātu le nei fo i asonga fua lawa fionga ngal malmana vi i ale atua mālo soi fua man vi au tātou au le fo le nei vai aso fo? Ia le anganga la vai tasi whapio i poi le ngang pia fia le ngang whaptai le nei poi tai au au le lopo le li i le atoi le whatua whapia poi le whapio i atu lava mal whalalo i lau sunga leo tawai. Mālo lawa tau tai mālo le usu mālo fo le tau tua tunu. Ia o le bi inga lava e foi te le li lo to soi fu tau tua se ola vai i le i valauria ina foi le
tātou ia tātou ngalwenga lo iai. E mai se pole tapu inga le tunu le nei tai au ala whai mai whanunga leo no le ngā leo le tua ma lo lava soi po manuia. Tā lo pātala whalapa. Alo, malo. Ia le ua masau wale alua sa mo le o kako kain whakasia le o kako mau le nei tai. Soinga fo te mil newa I tau sanga mo tātou e. Au le aka whapea o ale sa au le o musui le taimi eli ale e lau. Tau mai tau ali le. Au matango pia po le wa e mata la I nunga I oi le. Le tā bonga fole le chitu le. Pasanga I tua to. O tu te so ai. Ia le lei amai al tātou ni poti amata nei vai aso famle mole. Whaftai atu le tātou team le nei tai au. Whapela I poi tā moa le tunu pele. Mai te poi au au na tofia le tua sos whata whai taulanga. Mai o tātou tamam tina ma tua sentina le tunu. Mai te poi lo tā moa e dunga le tele tonu whawhenga venga. Mai te poi tonu lau maota tau singo tātou mātua. Tanga nei vai ato mālo lava ngā lue mālo pwede tau sia inga. Tūranga pēle ki tātou tau tua pēla wano whālau loina o le tele lava a tātou ngā venga lo iai. Ia o tūranga lava tau le trade-ins e wa pēla pui lunga o le tātou messenger. Mo le vai aso le tuanga onga po sawa au deo le ua tua onga maka tuanga onga ia pēla wano whālau loina wa le o to iai a tātou sponsors awa fo I lava le a tātou whainga mea lofa ma tātou profiti ia I lātou o loo whaunga ina le unanga lau trama whanau. Vai aso nei a whai e whatauina tau sā e awhi tā la le tupi o loo whaina po le alawa le lau sā lo pātau le awa penana mo le awhi tā la a wā ia la penana po I o aso mara o lo along whanau I le ngata po I le awe whatau pau ia wa fo I pufuanga e toia e le aonga a feta la le na o uma no faina tu pe pa me alo fatu o sta sina me fata wa so na sa pa nga masani lava pe lava nei a tatu trainings a fa resto tava de twai ia ele a pia lava fainga me alo follow iai ai o la lava le value lo tava lo iai lima se lau se io o tu lava ile spulu le tolse fulu por fia lava e mafai na fali tupe aso na ile for the trade in mai se tasi o tavale se uso tonga ia na mana sfulu I vafe na sfulu lima afe le tupe do o fai nai mana tu foi e pua lava le tato trade in ile ele fa pea o le tavale putua uma na sui pa u vai pa pena tu lo ta ponganga e sui e pua lava nga ile tua nga tavale ia tausanga o le tavale ai mai se poi long kilomita ia po le afford condition o lo iai maenga na e sisira iai ai ate oi lava le pule faitania ia e pe ave le tavale pe le iai isi vaenga o le tātou tautua tu whatutingo ai tālafu tele nau na ia tātou tavale po lo iai leo na ia tātou XUV 700 Scorpio ia tātou piki apu tavale lava ia al Mahindra o lo e mawaina le lua whelua pā ia lo mau te tautau ngō fia renga tailea o pua le marketi alo iai tavale fau e tau ngō fia ai au for the time to trade in alo tavale te les se leni o lo e mawaina lo na winga whaatau ina lea vaenga po a tātou tupe pe a whaatau sau tavale fau. Tavale fau ne alo sau ma le tonu tau sanga ngai lima tau sanga o le warranty vai ai lo sa pa penale tau sanga momua e free le service e pe ai ave ina ni tavale teri ni me alofa e tatu tavale fo lo iai se mea tatu tavale fai pe na ia tatu piki apu ia le ngata ilea o a tatu sfulu su tatino fo haies ia caravans pa pe na fo de tele o balu fitu no fo pe o Evergrande Serena ma tele lava nisi bad bo ainga o tele po ia tatu sportcast mo alam whanau me fo ia tatu SUV mo tatu matua le pelo suma mali mai tatu si de lua bali Atkinson Avenue Lusul Val Atkinson Avenue leo tau ia pete palau me forte poni lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu pole over selau ki manu tasi over selau fao no lua tasi le tatu telefoni valau fu mal falalo vai mal tatu tin fa tele lava mo lava no le nei tau sa mo la tunu pele anga lele tu e pupanga mtute o le nei aso fa so foia Pofta mo le pote le tai ama la tangora nei aso mo foi favor nei foi aso for to to mo le samo no woto e 5 minuto lo talo le tula valo talo mai samo la tangora nei aso pe tale valo I le tai nei ya o malo lo nei fa na mo le o mo fo te mi malo lo le nei matua
Ia mo le lua vai aso ai vai o le te pena nei fana mo lo tamaiti. Ia wa te lo foi la pisi le fa ngal ngal le tua ma le fese fa ia ngasa. Ia mo nei aso malo roi e fai na ia o foi nei fana la tu loto, la tu pese. Ia ma la tu tala fatino. Ia wa mana ia wa kasi ka sanga ave le vanoi nei fana. Ia se I tau le matango fio le tua le tau loto ma pese ma la tu tala fatino. Ioi, mana ia tele le vai taimi walo ti ai nei fana. Tau lava le ia lango fo ia tato uma lava fo ia lo vai nei whanau le nei taimi. Ia wala tau loto ia langa talna ia tau sia le leipea le tulanga fo ila le o le wala tau mea ai lava le aso ina ia o. A lai o malolosi a wangi o kula susa ia la fo ua mama ia. Ia asa wa. Le lei au whiangai nei whanau malolonga mai a onga nei vai taimi o le whamanatu I matua. Siful whantau sanga o le tamaititi matua. Matua o le tamaititi en whai ona. Ba ia na whanau le whale foi le pea whapele o tātou whengarueng o le winga o le whamtalanga o le matua wha tu la whanau ina nai tono New Zealand tau na il tamaititi e wa ia tamaiti pea whapele o mamatu e whengarueng ai mana o le winga o le whamtalanga ia saunga le mu whanau I tono le whale pea whapele le ua maloloa onga ia ai mana ia fo ita vai ia wa ia tau ia e mo in lava foi ona o le tu la whanau New Zealand ai ia tau ia o lava le sila fia matua na yo lato walo a sila fia lava ia enga fatia le sfulfa le ia wa ia le sfulfa o matua foi le wa mafai onga va ai nga yonke ai fo le sfulfa ia ele ai sila pe ku ai ona sai pe tanto matua e koe va ai koe mal sfulfa nga ai sa le ia le o le mane foi de vai chemo la ka me ke fel fa malostino fa savan ia fa fa malostino mo tatou o mo fa malostino so mo tala mai sa mo la tanga le va so ka ko ia so luma so luma ka ko malosi aso mafua alulunga ka ko fui a makamali lava ioi bili au tafa bili laisi pizza mana ia bili lunga solo iluma alu tamtau mana ia sawi luma bili iluma savali ia saung ia alu ilunga yo naya alu iluma yuhu naya au tafa yo lua tas lua naya iyo naya alu yai savali luma lua solu pa lunga tas lua sol pa alu luma tas lua solu au tafa tas lua solu amavale lua solu pa luma tas lua solu pa se luma ngai le savali tua alo luma makwa vili fa masau tua luma tua oka mana alu ya yo lunga solu fa luma des tua solu fa altafa tosi lua solu and fa des lua angabale solu fa luma ngaya vai mai tau au alu luma solu fa alu tua des lua solu fa luma des lua solu fa alu tua des lua solu fa mana ia savali lo luma Pusikone ngaya mana vai tonu mana vai fafo mana vai tonu mana vai fafo lo fa malasi Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga, telefon mai Samoa ia sa taitasi, wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher.
O te whātālofo e ro tātou watunu, o tātou mafuta, ma whairoai, a matanga fo i le nei vai o sa fau, to e aso le masino se te ma, i au si mai alau whaafonga. Wa o mai se whaamatalanga whalawa i tele mai le pulenga o le kapi Samoa, wa whaelo airo lātou si le fia o ni suesuenga leo leo, i ni tua inga tau sori tū la fono whaasanga le whaia o ngauro le tātou au le kapi le tunuu, le manu Samoa, le sunga ia mase mahonu i swalka. O le teimi nei olo avele lango lango le kapi Samoa i suesuenga o lo whaia leo leo, pe tai o le a leto e au maia se isi whaamatalanga, ono o le pui pui ia i lātou umalo a fia le suesuenga. O tau tua le whaamatalanga whalau i tele le nei, i le urua i li poti na whaero ai le whaeunga o le vai aso, le moria leo leo le whaia o ngauru di morianga ia fiai, ni tua inga o whiusua inga sori tū la fono, whasanga i le whaia o ngauru. I se whingalo le komisino leo leo na tu inatu le newspaper, o le Samoa Observer le whaeunga o le vai aso na te nei, o lo whaelo ai le komisina ia au a paulongo i tino Filipo, e 5 morianga o whaia leo leo, whasanga ia mase mahonu i swalka, ma le aso whao November le vala unga mua, i le whaamsinonga o ia morianga. O lo te tala i tua le whaia o ngauru ni a ia inga au fia i le saini le ofisio leo leo i whaleata, whaalua i le vai aso, ma ua tau fia foi lona tusi folau. E to rua ni te maitai wara whauru lea tangi i leo leo, ma ua whaalia i li poti o ia te maitai, o li tau a inga o le ua molia. O to e whaia nei sa i linga le komiti whaatonu, e pulea le kolisi, o Sangato Iosefo, mo se isi e avea mapule o le kolisi, ina ua talia le komiti whaafoe le pulenga o le aonga, le wha mavaenga tuisia le sa avea mapule. O le wha mavaenga ua wha ailoa, i le tuana iai o ni vivesia nisi o whanau o le kolisi, mani whanau o le kolisi o manua fou, i le vai aso na tenei, le ua mai o na whaia le lenga ma ua wha mutai, le toe alia di mai o ni vivesi le taulanga. Wa whailo le Palestine o le asosia le malisi, o le teitei fono foi o le fono whaatonu o pulenga wa o ngā le malisi Samoa. Le afionga atuatanga loa au mua minglang wai, e whapea o le vivesi na tūle i mai, na amata e nisi o whanau o le kolisi o manua fou, ina ua lātu tau ai le pasi na malangai nisi, o tama onga le kolisi o Sangato Iosefo. O le ngai o inga na tūle i mai le aso se furulua o se tema. O le ngai o inga mua lea na tupu sa so ai loa ma le vevesi lea songa fuo o mawai. Lea na wha o lima inisi o tama onga o Sangato Iosefo, i se tama onga o Manua Fou. O le finangalo tusia o le teitei fono o komiti whaatonu o pulenga o ngā le malisi, i lo tātu utunu, wa whaato esea i lea tunu ona o langona wa fia i se ngai o inga, na fia inisi o whanau o kolisi e lua. O se whaato esenga fo i lea i mātua o le tamaititi na fia, ai mai se o le kolisi o Manua Fou. Wa whaero ai le teitei fono, o le masino i ulaina amata whaanga solo ele sa e o se pule fou o le kolisi, ma le wha moe o le talia o le wha mawhaenga le sa avea mapule, wa filifili ai se tasi o li i whenela tuai sa avea mapule o Sangato Iosefo, ini tau sanga uatua ai, na te tau aveina le pule o le aonga sa ia o ina maua se pule fou. O le sunga il whelela i a brother Gavin O'Malley, e leto e tau wha iloa ona ua lausi le fia le tōtele, ai maisi o le loto i whale o a onga le malisi i lo tātou o tino. I le tele o tau sanga o whaatino le ngārua ngā lofa, a le whaalabdu batonga o le Caution Trust, e ala i le vaia ma le tau sio nisi o tūpulanga televou whaapea tina matamao le atino, e iai o lātou wa fianga o le mawhau. O leo ua tali tālo sanga le whaalabdu tonga na ave le malo i apani, ma ua mai a fausi ai se noa fuanga fau i vailima, e wha mautu i ai tonga fitinga maisi au nanga le nei whaalap tonga tu maoti. O le malo Samoa na langolango i le malo i apani, e ala i le whanua, ma le fale ua fausi ai se fale funga whanelua mo lea au nanga tau fesoa swani. E lata i le 5 sela wafe ta lana wha atupea i apani le fausi o le fale, le ana o musa ma te tala aloa ia mo le wha o ngai nei le asfreina na ze nei. Sifuru ono potu o le fale ma se vaenga mo whaata singa, ai mai se wa iei fo i maisi potu e mena o mia e tangata iai a fianga o le mafau fau, e wa iai to tonu o le no fuanga fau. Wa mai a fausi e neise tasi o ngā ruenga tāua wale tari ngā malo a Samoa i le fono a malo o le tāmpulenga.
O le maota lea tau nuu ma whae e ai malo whaalolongia po o le VIP lounge. I lo tātou malai waalele whaavao malo i whaleolo. Se ngā luenga ra amata ia November le tausanga le tenei. Ai mai ai ia au kuso le tausanga nei ma whauru whale ai. I le asa whareide ua mawaile ngā luenga e se furutasi. Tesi ma le 2 miliona lona tau atoa. Se ngā luenga tere na whaatupe i sere ni maua le pulenga o malai waalele. Ai o le konekarate fau whale le Sheng Construction. Na lato fusia le mauta. Wa whaato tonga i ona vaenga uma e tautua i malo whaalolongia. E malanga ese mauru whale mai lo tātou utinu. I le malai waalele whaavao malo i whaleolo. O lo te pena le whalap tonga tu maonti o le to manga mo e pupua ngā tia. E whaia sa sauninga whaapitoi le asa whareida le vai aso nei. Le asa whaleo o ke topa. E manatua ai le tēnei titi o Sana Rosa. Na whea ngai ma mawhitianga o sa uanga tau whius wa inga. Na i ua i lava i na whano o lo naola. O lo turi nei le whaasalanga whaafale pui pui lua se furu tau sanga o lo na tamā. Na mōri ai le whaio ia sa uanga. O le sauninga e peo na whaailoa le tō manga i se pepa o whaasalalonga. O le aavea fo i mamuta anga o tau mawhainga uma. Na whaatino e vesoa soania i a Sana Rosa. A o whea ngai o ia ma mawhitianga. Ai mai se ngā luenga na whea ngai ma leo leo. O le suesu e ina o le sori tū la whono. Stasi neo me tā upu watu sa ma le 5 tausanga. O whaatali sa i di linga le whaamisino ngai mau. Se ia o ina whaamaunia tua inga o le tamao le tēnei titi. O le whea au tau moni mo le atunu atoa mai lea ma tā upu tau whaamisino nga. E peo na whaero ai le pelestene o le tō manga. O le ngālu lue whaatasi leo tangata uma. E te tee matafi e sea. So se sa wanga whaasanga i whana witi. Manuia le amatanga o le vai aso. Seifua. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pela o litio. I le radio Samoa tasi 5 tolu amo. Ele o yeise swinga tele o lunga wa tata wala te tele le taimile nei avata avale o le nā lava o lo o feo lolo o lo na winga o le nai kilia lava se evanga nā lava fo i tatou o lo o anga i mai a anga yatu i nei manukau on State Highway Lewis Fulu anga yatu anga ile malai va alele fa pena fo i lato o lo o anga i mai fo i mai le vaenga le na Mangrove Bridge anga yana i malai va alele pau lava fo i na o si vaenga o la tele le nā o lo mai tawa tu taimile nei o feo lolo ane lava i le pisi fo i au nisi o vaenga uma lava i o le nai kilia le lava tatou pau lava o lea whamnatu lava o tu la fono ia ma le saunga le mu a o le nā lava o lo o yo a au ia lau lava tō whae te saunga le mu ai lunga la tele taimu tula i mai ua iwa minute te ai le tu lai valu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O vai atua lua se fulu ma le tolu wa ile vevela le Samoa nei vaenga o le tai au ma le matanga vai aso o tātu iai o le watu tu sa tātu Jamie ma Samoa sa masaware la ko wore kula kasi alo fai ka ko mo li ya ngeli ngi fuka ha fo tu mawinga langi le o le tau awa ni so Jamie ni so vaenga Samoa pa o timo ile amatanga nei vai aso tu ma lua se fulu ma le iwa le mo lunga le vevela le Samoa lo su fai lo na ma lalo baba tu le tala le tau le na vaenga tu o Australia malo se fo manuia Australia nei tai au fo I volo il malu lu le mo Canberra nei tai mo le tai au fa solo na awa pa utimu ile so mane ma fanfana lo su tasi lo na mo lunga ma fanfana le fitu lo na mo lalo sini Australia good morning pa nga mo la valtara po kalame I sini Australia wo le lo la po la mele wo e po le mo ko ru ku la vai ka ko pe lu ya la le sa lu ya pe wo ko lu ya o sorry ko fe ia le leis fulima le wati ile tula fulima malu no sa nga ke le lima mo tol nei time tai ha la fa sona awa pa ultimo mo tol so lu su tasi mo lunga ma fan fanas fulu no lona mo lalo melpone
malo se fo manuia malo lo el malu lu nei tai mo tai au la sul ma tango file la mo to le so sfurival mo lunga le mafan fano le ai vai lona mo lalo o isi banga malu lu Hobart sfurival mo lunga le malu lu le so lu sfurival mo lunga le mafan fano i Adelaide lona mo lunga o isi banga uma vevela le ea sul ma tango file la i Perth Australia lu sul tolu mo lunga le vevela fa solo langi le fo le tau Brisbane lu sfurival mo lunga le vevela le ea mo to le so ia mar sul ma tango file la i Darwin tolu sfurival olla le mo lunga le vevela fa mo wila mo le matanga nei vaso o tatu ia tama ki makaura o kilani no fanga fa salonga radio Samos fulu o ia ia le malu lu nei tama tai ava tu le o kau va lambai le sulo le la awa ma ia ma kau fa mon mai ia me sili le wa ku kau sul mo le la nei tama tai o winga na tau le soi awa langi le lei fo is fulu varu mo lu le malu e mo tatu le sos fulu lo na mo halo tai pe au dia ma tele awa le tau Sfuru iwan maulunga le malu le tai hao fa sono pa utimula so lulu fa sono lang le lesto fimlas for ile pa utimula sto nai male aso sa fa momonga mo yela bai tau ile nei time le tai hao ya le atunu ma nisi fo fa fo mai nisi ba ngol Pacifica pe nei Tahiti le fa kala fo mai nisi ba ngol nei tai hao Rarotonga mai si ba ngol mo langi fa mo mo dia mo tau mo tau ile nei fa so fo tato aulia so se tasi fa isana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e fa yele i le aso lus fulu tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu wafe tala e lua miru te fra ye lau talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali eite tali e ia inga fa abitua Valaulole Pacific Finance Limited ile oval chelau fitu fafa lua fitu oval chelau fitu fafa lua fitu Puma lua mo chale tula valua taro tala mai sa mola matanga nei ve aso ola tue fa sala wina pe tala tula se furu male lua la ole le so mal fitu le po ana nei ole se fa ponga taro tala mai sa mola tala valu ele tai au tai au no fa fonga le tulu le fo ma tu fa longo e mena lo tupu i sa mo ya i mele lei ai fo me o so le ma di Mal fa fo fau de tai au le mele le o le talaina o le VIP lounge le i le malava le i fa le olo tala fe ngwa le ya ya male tonu o sunga fono ia te tai o malo te pulenga le ye le masina fo o ke topa o mele le o le mau sui fua o alo teine o le atunu ona o le popoi ma le ai ma se alofa i mene o matua ia wa langa lau whaafonga le atunu tātu whaalongolong foi o le ata antona le tupu ia mene o tele lo le atunu ia malana whaafonga lau whaalongolong makua i le ai ma se le lei o le atu ai ngā tulango tu le mai Whanua noa tele tawai ia Whaano noa ele nei fo i a tūlanga o tūlai mai ia talo sia i whai ma o inga. Ele ngata i le na tūlai mai ele nei whaafita au. Ia ai mō le lau tele o tātou olo o mai se la fo il whaafongfonga atu i ai ala tunu. Ia mai se tātou lava. Ia ale na o le tūlanga le sa tātou tala noi ma le whionga ngal mana le tahe au. Ia le uwha mani mai tātou tala mai sa moa o le tūlanga na le wei whai unga le whionga fo le whilela sa pule i le Kolisia St. Joe. Ia o na ua wha mawai. Ia tala mai ono vesinga fo isa ina vai aso o mawai. Ai mino me ele o ele malama mo mene to mai tiao. Sa o lele. O le whionga i la tō lo pule ma fo ia onga fo i tonu o Kolisia. Ia wa te lo o ina tonu le na fuanga ile na i fo i fai unga. Ele fai fo i na handle le pressure mai o tulanga le ngato leo. Ia le fa fo mai siao. Ia onda o ambi onga le tau pule ani fa na we fai. I mean, afa pewa lau titilo li poti na mai. Na tau ai maa kama ki malo fo ia. Le pasile na o tueta miti. A retaliate lo. Inga leo o ke le so ringol tu la fondo male. A kausia la konfile mu. Ele ia se me o fole visi. A mata fo ia korise malo fo lanto. Ia, lava pele, to ala taima, lava pele on sai. Ia, a wole tau fo ia tau masui fo le tulango ia. A mo nei fa nau. Ia, lei o le mata upe winga i le whaia onga ulu le tātou manu Samoa. Ia, awa mai tala mai Samoa i limo leo. O ngale a koanga a koa ili le atuanga tu la fot. Awa le vivesi e fualunga le social media la koulango o li poki kau whaase uma. Ia, tupe i le vesenga leo la tu te whaia whai unga tonu male. Le nama enga o iei tātou. Ia, lei, o kalanga mai Samoa ngi kaya. Malo. Ia, tala lei, tala whaale lei. Se ala rofa kala te talo i fobole atu o le alo le tulu le taringa malo. Iyo e, sa ole le tawai.
Kala va Samoa. De lei mana tui fala tunu lau talo fa mole. Matanga ni va Samoa ngatu. Ya mole tarino tantu malo. Ile telo ba solo tolu e o topale. Matayona tolu watu ya. Te tai o malo. Le o te most time. Ai mana i tele le fautuanga tawai, te talo mo se tato nu, ai mai se, la fai ua tapena le loto tamaiti la tau. Ia ele ilonga lava me tutupu, ai o le tato te talo mwhala talata i le atua, ia maua ilu tato malu siang. Ai sa le, sifulona o tele tu la valu, simalo fa fogo tato ma fa samoa le matangara ni mai yaso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua tangi le fatu ma le ele. E whapea le tala, o le tangi loloa a le alii o sa le vao, ina ua oti si ona tina i le afi. Na le mawhai ai o na whaanā, i le fia na whai ai samana i tufu ngātai vai. O lea na toe ave ai loa ea itu sa le vao, ma toe whaia le isi fia tele i le malaeo sa wā i whaletoi. Whai mai o le fia lea, na whaatumulia i tangata, na o lava i la au ma itu na toe tutua e na i o lanto utunga mau, na sisiva uma e tau whaanale tama. O le tumu o le pō, na mafatia ai le ele mama. O na safia a waifo i mamata le ele mama. Ai na pupuni uma masolia e tangata sa tumu ai. O le tumu o le pō, na mafatia ai le ele mama. O na safia a waifo i mamata. Ai na pupuni uma masolia e tangata sa tumu ai. O na whetangisi ai leo maa po fatu ma le ele. O I tonu la e maua ai le upu nei, ua tangi le fatu ma le ele. Manatua, o le fatu, o le isi lea ingoa o le maa. O upu e whaamatala se mawhatianga ua matua o ngaonga o na o le maliu o se tangata e sili o na pele I ante oe. Ia po se whaanoanoanga I se amio ua le tu sai. Ma ua le solonga le iai se mafutanga. E masani o na whaafonga I sa afinga pe a whaini whaasilasilanga I se maliu. Ua utu nei tua whanua manu o le afiafi. Ai longo leo malie le manu I vale ina ua whaalia langi o le afioanga. Awa ua langona le tangi rama. E tangi ai nei le fatu ma le ele, ona o le maliu whaafua sei o si o mantou tina. Ia a whaifoi o se mafutanga ua whaina. Ia au te manatua na tusi e se tasi whaia onga se pese lau I loa. E whailo ai le whaanonoa o se tasi whaia onga. Ona o le asosi vale o tangata I le ngā luenga whaia onga. Ona whapele o upo le pese. E tangia le fatu ma le ele. Ua e whai au maufala se. Samoa aua e te mantele tele, o ita ua masani I le whaiwau se. E tangi le fatu ma le ele, manuia lau whasaunga Samoa. Bye.
ua tale pese e o ngatu sale lei maltato mau fa sambo ni fo itaia o fo e kusala o le ua o fa tasi le upu mar pese ua fa le o le pese le autu ma le ano atoa o le tato mau fa sambo ni itaia o le manga ia kele ma lo ia o le tala fo ile na tala no nel pokala me mai Samoa ile umai o le soif o le olo sia fo iteni titi ona o le popoi o le tama e magua i kanga ia le faku male ele ele o se merele ia vai no pa ringi le ia fo no nei tai o kale mana ia o le apple fa nga ka ko ko mo kia ko mo kia o ba man mo kia mele oi ia le lei o le o fata se mai sia tau Chris mo le tato mo fa mala sia fo nei tai o ta yeah good morning Chris malo la ba wa mai oi amoniere lo fo le tuola wo wa mi o tau ni futa wa ile lo fo mai nga le yo le tuola ni futa o matto mi fi ta o le le fo le tuola ale la fe me le mau le mo tato ni futa wa fa mai awa o ye o valo tuo ole ua ta o filo ri mata ole ua fai yatu oi au ete fefe wa o tu soani ati oi ali frena amen na le la famiglia fa malo si de mo tato ni tao a famiglia fai mai famiglia awa oye o valo tu ali frena no winga ole tu ali frena famiglia Nei awa o ye ovalo tua no winga o le tua o ye ovalo tua di frena feme ora mal vai nga le feme o le wata ta ofi lo lima ta o di frena feme o le wata ofi lo lima ta o feme la i le wa fa yati oi awa ete fefe o te son yati oi ali frena o upu ya o upu li frena le li frena le tu li frena feme ya o le wa fa yati oi awa ete fefe o te son yati oi alo no winga o ni o te fefe ali frena no winga o ni o te fefe ya feme o te son yati oi ali frena no winga tai o ni o te fefe te pole mo te fefe metas ali frena awa fai minimum feme o le tu e son yati wa fai ye te lola tau ni te le aso ni te toilo ua e tau fie le tu ro o le ua di frena tau fie le tu te toa ta lima mata wa mai tailo au ni o te fefe wa lo fusuani mai le tu ye tato friend ye tato mang na mo tato ni tau familia tele tu le tu mo tu les love you friend manina yaso fa lava le tali yo manong so se taimi o ia lava na fetalai o le atuna tali mai me umate mana o ai fa atua tali tonu wai isutula imai sautao ya ke riso na oi tali mai
ia Usa tula i maia Angalo leo langa tuai Salamo ma e tu mawai Fo i maia Yesu Uia o le file mu Na te whaasa o lutu mai oe I whainga tau le nei o langa Usa tula i mai Sau tau Ya ke riso na oi Itali mai yo tamana o Stasi et suluia Wana oi ele tali Wana oia Wana Yesu le tali Usutula imai Sautao Ya ke riso na oi Tali mayo tamana o Leai Stasi et suluia Wana oi ele tali Wana oia Wana Yesu le tali Usutula imai Sautao Ya ke riso na oi Itali mayo tamana o Stasi et suluia Wana oia le tali Wana oia Wana Yesu le tali Wana oia Wana Yesu le tali Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Talofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi Lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni Lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero Lua. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni Lua lima fitu tasi o tasi Lua. Talofa, wa o salmasinga, fale Lua, Team Toilolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga, i mta uputau immigration, pepa malanga. Tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua ono, o tasi lua lua. O iva lua ono, o tasi lua lua. Faftai. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma fai fo na latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Baby, lomai! Hey, hey! Oh!
Samoa Sulima Vitola Mo to Tuala Matanga Neva Yaso, Natasha also with Fua, Tarabo Kalame by Matanga Wengo or the Chile or Vanga all over Benaona. For Twain and Tang Wengo, while about Song of the Montato, Yamasifoy, Lotato, yet by Jamie to on the Foyta, or Lefong Satini, to Marvasiki, Ashulo, Fatima Montato, Pocalam Nata. Tula sunga foi ile nei tae malo lava foi ile soi fo manuia malo le fo lau faftai foi molo saul tato por kalame ile amatanga foi ile nei vai yaso. Ona mai tu vai como. Yeah, mawale hano fiong satini nei tae Fafile fo ile tau sala para lenga tasa ni fa pe fu tato finga de malo so fu ni malo fo ile. Tawa tai. Lo lava le sui fua ia lele maruia mai lau fiong satini nei tae fo. Yo lo fo tato ia wala kinanga le lava su pia ini o mi kuria pala ni fo mer fale atava. Tango tu no mo mano sita tu tato tu. Yeah. Su ni tino la. Su no va peto sala. Sala. Ko tato ma si. Malo, ia, como ko le kiki marka audio fa mole lo fiong satini nei tae fo le. Ya, ngau ko fiong lo mai. Ua whengai nei whanau malo longa mai a onga le nei fo i pai te mil te usanga o tātou iau te loa vaenga mua te loa lai te le i por kalame fo le school holiday program e whauna ave nei whanau fo le mola tu sanga le mu ia pe a whenga lunga uma ia matua After to you over an epic to see and tell you to be late to you to school holidays for man fun. All of I go move you for you to matter from one. It was new for my chair, you know, my fan of food. I'm just a phone, over I fan. I wish you to Mantina, 2 or 4 you would manage a fan. Therefore, I told him from Fa'amaya tato pokalame ni tawa esiro tawa pokalame tawa na mo mo fa mo ni sa mo mo fana mo fa sala ta fana o de ali pokalame tawa ai sawa le si fa ngono matawina ne vai taimi mo child abuse po le sawa ino nei fana fo le manule tatal no il te mi le tuwa o nei fana tu manaba tawa o va ir fa tu ir va ni o fa mo no le go in tawa mo oi vai ma fo io fa si tu mo ta vai lo mo le fa ta vai io lo e mi se lo ta tu fa mai ele na ta tu lo ko doctor fo io po fa mai ma san ya fa mai ti le lo to fa no o fa si io ma o so mo fa ye na tu a pinta ya o le vai no fo mi fi si ni e fa na tu ti le do o le winga le ho mo le tawai I te tau ona malu pui ma sa le mo le so fu ma le fana tono la to ai o si to me ki te ni le te mai o tu fai si to ma mo so fu e ni je la to lo fata to ni fa ma yo ni se mo wa ia ai fi sa iti ia e ni fa yo fa lo fa e pela so so mo tana me lo o wala fa to a fa mo pisi o mo man tama fa mo ma ai fi so le ai ni ti tali to ni ame il fana vai fana fo un burita vai mesi akinja me kinje me piki pero ye mango anga fo ni fana fo un burita vai mana ya le o tarfe ngore le mal ni vai taimi fa fonga ba nei ma to fo e malolonga nei fana mai la onga le le e a fo e so o le la o fenga nei fana uma malolonga mai onga nei vai taimi fo le o te leo fo tuanga ba mtanga ngore leo ina ia mauti no le satara no nei le por kala memba Natasha nil tayao Sfu fa tau sanga ia le o le matua fa tu la fono nei tonu ni e tau na il tamai titi matua e vai ana fa nau ai loa e le nga fa tia sfu fa tau sanga le ta tau ana vai ma tu fo le e se awale sanga le mo nei fa nau fa stai tau mai Natasha o se fu fa tau sanga ele o se fu fa tau sanga o ia le to mai o le mal malama le malosi e va ai ni se o la to te la tipo la to lo fu te vai ma nei no tu la fono o sumo fata o sangue pe a fai o lava le lelo la to malo si ele ngate le mafo fauretino ia a misi fo la to malo la mama sangue e fati mo vai no e con la to sangue mo ne la to te a fai te si la fia to vai o le so sumo fata o sangue pe ta e lo ni se mo na fa pito fa mo ni sam o te fa no sumo fata o sangue le to e ti amo le na o na to vai
o tātou te tā mau i sumu le whātau sanga. E se tau hona i stanga ta matua, mana tū fui te vai. O sumu le whātau sanga ina, i le vanga la vai o sa mana peitai. A le watu tanga ta furi sultu ngā fumu le whātino, sultu ngā fumu le tūmu le lau mai mota. E le ma whai sumu le whātau sanga le te vai. Ma te te e se ila tū. O lona winga la, o tātou te whāpea. Le ne whamit kuna fumu sumu le whātau sanga le, tilo mamau, sila mamau ni sanga le mua le whanau. I mese la mapea o whanau le whāpea. Ona mawhainu tu whanau. E te ama ia. Tātou tilo tātou mātua, tilo tātou te wainga. Tātou porkalame i ono iai. Ia te whakawai ke no anta wanua e mwhai anu whaiskaki ke wai tamu tipi ka ia. Ai a fo ila ai la kuri tasa whai a o gai. Ele le ki le no ka mana mana magai no kau. Wala wai ngaka no la vale o ka mai ki ia. Sa wala vai no ka mana. Ia le vai. So wai. E se le tau. E pen tātou tano e le vai pe mkuna fo su. Fa tinana tu no ngana nga fa marina. Tinana fa no mo sisila ke se e po fu mo fa. Ku or fa le waistam e de taun fa yele tu na fa mo mo le tu. Naya se la pse nel fam tatu ne cha fo. Ma du le wa mo le taimel tar bo kala me fo wala sa ma tu tel no va so tatu nel fam ba nga le al kom sina fo do le sunga Andrew Costa ma wo fo li poti se le tau sa fie fo in ba le telo nga le nei fa ya e si datu lo si fie nga lo ma ko wa. Sa vai ma ba. Le kom sina ne. Ona ma ko i lo ko kom sina ne. Okay. O se tastino kom sina le o fai ali na le tonu la vin tanga le le tau sanga uma la ba tau tu le mai. E fai el maftanga ne lo ke visione. Right. So se vai panu la ni sila. You know, is a real good Christian man. In the late ya le kom sina. E salvo e o avea fo uma fa e fate e foto tili. Il fa ma vai ngal kom sina. Pe tai te vai. O anu la vai o se fo. E foi inizio vala unia mai o vala una mai le tua. What tau foi ona me ia tu foi la no ole sina ba nga isi tau tona mtanga nga le lo ma tu foto ina ia no flana o le tu. Mi lo ngai nisi o fonga. What tau na e sui de sima ngo se ole o la sango ngalwe. Al kemi che mi se tu mai. E ma no mo le no folia. Mo se sa foi. Ya se en fona pe foi matou e o tu langa le vai te mine yo no sai no foi si foi vai nga o la sango mtanga lo wa wo listi ma wo le no mo se ta si sa fa pe foi la so ni kom si yo se vai nga le fa no mo foi mtanga lo on e la titi fa su mo tu sango tamai wow le o tu sanga ia o le mala mo foi ma le no foi le tu ia e telefoni nga lunga le wo foi le fino kom si ne tu mtanga nga le vai le ia me se a non fa no pacifico. Okay, so lo pola le umia tu le time la filfiliese si kom si na fo e man tu vai yo le wo fa solo ia vai nga mtanga lunga le vai wala no lovima ia o le so mo le fa ma vai kom si na ia o le la tinti le fo ia wa o le e lu vai nga lo tinti lo mo pe so si ta no se e no fo mo te ne lua io la su lo si sa il come si ne io o atu ya no e se come si na e ma fai un se il lo fa come si na so lo fa ma so no fu fa me te ne ya ta no vai ta vai o ai le la tu le mai ia fai ma le lo fa na luna me se lo io ma to fino ma le ma to fino vai e mo ta ma ta pacifica se ta to te muto ma lo fa tai le malo le tino fa fo mai e telefonia le fa na bala au ia ile mea lo tupu le taimi ma le taimi e me la male o lo tasi o la mo fana vatu le o lo tasi le ko e sau pidi e le ko e la usa também qualquer vai o que eu faz que tem esse dinheiro se pedi favor mas tu até tu não vai mas nem sa amor tas o número é bom ele o não ngam changa ngale o café te mana mia e se fa la o taimi nei o fa le raina pe la matia e foi sei fuma so le mo me se tino si o li mortato numero le nata il numero telefoni ta vai a pe te fa ilani fo mo le so soni ai le o se fa o lo tasi o va fa io mi che vuoi fa per metà io se contiamo ni da contiamo ni fa mo li pidi ka ko mo ni ma na ne vai ya se ya ta vai ma ta sa ne ora ko pidi no ya o ta tu no vai ne ta vai ma vuole so sani mortato tu
Sosting it away, or Lupumuni level, yellow, allow my lua, the total revel, Poyani, Lataway, Akakami, Italian, well, I will let you. No way so sunny go with Samoa. 11 buying or two nothing. Yeah, I'm sure we are still Nitaya. From nearly to low for feeding Marolo Assassino, you have your phone to do. Never yes, never yet if I for Yassis a million in Nitaya. When the new looks up, if one matron around home, no tattoo, alone, no level, Marolo, and Fano. Yeah, I 11 matrimony, normally, my father, you are fear tattoo to know. Ja, det är faktiskt från mer to never yes och faktiskt det var ju faktiskt så som jag menar. Från många och under perfekt omåligt inte man då för man är sincere. Det är lätt för mig men. Hello, for the channel Fiona Santini, le Fiona Santini to the Siki Ashu man pokalame man tanga ngo do. Pero masania song fu va yasto. Just it is full on minuto lo talo le to la Eva, tala Eva fa to fa for the maro the tile. I'm tanga ne va so ma fa ngora ne ma sina o ta to ya. Samo all the crew. Fa le Fiona tile. Receive man. Ol table ale a Nasio na nga fatausi Ol tabtua Stonu a inga Tabtua irenu Malinga luenga Ale atua Ol siri lena Ie faya male ava Lau au na Ole ala ile pule Ole tautua Malo le tautua ile amanga Tole foa Nu ufa ingita Se papa ulei E fai o emo sei Fai e ya inga E fai fau taua Ayo o mai le ngubolo ngofo ai kama Mamanu ar pulenga lo kausi ele au manga O alo a inga mfanga o sakaua Fa apea foi male mamanu ngai ngafa Awanga kore a foi kele uku vai kofo E kangar fia maria ai sare nguku oso Kongo le fianga a inga masakaua Ele faya iai so fia kamaka E kasi alo vai aso kusiro ngore a pia kama Ia e oe mai peana wakur kau wala aunga Lele ia le fasi yange oe isa sideanga Au ilo umo wafai lau bongkanga Malo le tautua ile au manga Tuko le foa Nu ufa ingita Se papa ulelei E fai o emo sei Fai e ya inga E fai le fau taua De la le mepea e kofo ai senga E kangi mai alisio like ko mai lo sela E lima flase singa ka uka lo koko E sale keki sain Le aingi apa inga kule ia le mako area Le oso ama le viki Wa ai ka fagua lai la umanga ame sain Piniki mai sangoli e o ongo ai lo wika Falongo i umaku kua i pe ai lo wika Oe ole malo si oli nu ue malu ai Le saufa inga amatai E vai malima i lau tau tua wa i masani ai Ole falea o ngalena ea o ai lau a mi o pulea o na fai Tau tua matawela tau tua tua vai fa alo alo ya fifi ai Malolo tau tua i le au manga Tuko le foa Nu ufa ingita Se papa ulelei E fai o emo sei Fai e ya inga E fai le fau taua Malolo tau tua i le au manga Tuko le foa Nu ufa ingita Se papa ulelei E fai o emo sei Fai e ya inga E fai le fau taua Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Taimile nei foi ia o le nā lava ua iai nei vaenga o ala tetele o le nai ua a mata ona tau slow down foi i le nei taimi ia ona o tātou lava whainga luenga State Highway 1 northbound lane so lo ua mai tau watu a mata ona mawhale traffic i le Valenau Green Lane and New Markets so o le southbound ia o lo o mai tau watu i le a ngai mai la le nā mai le tau langa a ngai ane Mount Wellington vaenga le nā ua whai lava foi si feo lolo ona pisi ai le taimile nei o le tai au
State Highway lua se fulu lo mai tawatu westbound near Hillsborough on ram o lo iai nei vaenga ngai delay la iti whapena fo i langa iatu la talata Waterview Tunnel. Southbound traffic on State Highway lua se fulu ia o le vaenga lena mai Mangere Bridge anga iane lava fo i le malai va alele. State Highways full maliono westbound route from the city towards Lincoln Road ia lo mai tawatu a faisi fe o lolo ai o le traffic i le taimile nei. Eastbound lanes towards CBD lo mai tawatu ia o le vaenga fo le nai masani lava ia o na pisi i taimi nei o le tae au male anga ia tulai le vaenga le na te aratu off ram. State Highways full malevalo lo mai tawatu ia info inai vaenga le na i le vau Albany and Hobsonville Road o lo mai tawatu o lo ia inai vaenga nei ti leila aiti i le nei taimi o le tae au nisina o vaenga o le o ia tatou whapena fo ila le on ramp le na le vau Green Lane ia matatou lava fo i lea anga i mai i manukau o leo lo mai tawatu le taimi le nei ia wa faifo isi feo lolo le pisi o tatou i le taimi le nei nisina vaenga na o iei masuinga i lunga o le ala tele avita avale le nei fo i taimi le anga i atu ma le uswa i atu i ngaluenga tau ina ia manuia tele lava ma ia saunga le mu pea lau whainga malanga e mafuta mai mea whaafonga mai le malua le tai au le Radio Samoa. So se fulu male afa minuto lo tole talo le tula iva talo le von taro fato fa fo le mol nei tao la taro sia si tono lo talo mega cars o le te le yo le tavale ale mane foi pe a fe lo talo mega cars o le ile sunga tong sia ma lo fainga renga talo no ya o lo ngana sa mo fa mal malama ya o ba nga oba ya wale sai lio so sa fo le voi temi o ka la ka ma ki si masila to ya tong sia ma lo se fo mo le tao ya langi matafi se fu man mia ina sunga ta vai fa pelo lo sua tau le tau sala ta ya nitasho ma lo se man mia fa malo le usu fa malo ta wa ta ye bi ye tu to mo fo ne ba no ta vai sa ole le de le ka ko ko pa o fo la matanga de va yaso ia ai fo ngama se ma si au mai le lo tu na fia ya eso le la ma ta vai yo a le ya for le fo nga ya ma fo me bo ta la sung yes sir ia me mo maraba o le inga fa fo i do ta tota pa o le lang yo le to e mo le ola to vai o le ola la me ta wa ko wala la ba ni te tu me ri tu lang fa ke visiano ma me fa da lang ni a le ile ola yo ri se o ti ke o me ma ta vai ti ke o sa o de ya le sa ro yo mo ta le po cha ma ta ne ya so sia ya fa ta ke le la ba da sunga ta vai fa pele to ta ta mo ma to no fa au ia le tu mo ni la la sa ta lo fa tu la pa ponganga ta mo tonu mo tonu polo la tonu pa tinga wenga o pe la na o mene pa salong ia fa ta lo fa la ba tong si ai la ba te la ba ma pa do pa pe la penga wenga to file tu tu pa ta pa ta langa lo as kun pe vai le ola wa la fina ngalo lo ta pa o la e pa ta lo pa po tu a ken sinor ta to nu e lo pa me pe pa o me fala ma ta po ia lo fa na a lo pa va to ite au mga ruenga fa mi se o nga ya Johan Manuel ainga ya ka maro se fu mi ka maro fra mi Samoa ya pa la batala tong tia a po ki pa to se ta vale au ni ngalo yo le mauto ave la batata fa ta vale le mi ka so le one stop tira e mo mai to nga to ese e o la batata chinga la ta vale ta dia la ta sang mo le si to lu to stanga yo ya al makuanga ngai ta ma to le one stop kira wanga to la ne fa ta bali ton tila e fa kimo me uma ene pa te ta bia do la ta bali ai disku tu le malo sa ta to ma tanga le ai to lu to sanga le ma to te ba ai lo sa mi si tu langa pa tenga fa mama ben nga ta ta lo me ka ma tua o le to eta tu ti ya fe me la me noa ya ai o pe on ai nga tau malongo me ma to pe fa pe fa to ta bali yana yang pa ala i pe fa pe de ina la sang me to ta bali la to ya dire ta bali ma to me ta to lolio ta to ten event o commercial event ta to mini event so me la ma ta to youth for ranges to your highlight in Navarro Mitsubishi Triton Holland Colorado so me la ma ta to SUV za po SUV la SUV Fiololo hypercars ta el kisi stop cars multiplangan talvau pelan wai mana tu specialized ta tu ta vale customizing o ta tu ta vale le ala me meti pinanga ta pipi ba me va ese man ta vale o tu langa la bana ta tino ta tu ta vale si ta tu to mo fi ale na foi fai fu fo I mato
o nisi tulanga tifilm mai na para mai lai pitsu mai musalau ke ministry malkau musalau ke ministry malkau mana tu dia socialization e talia fuma oi te afa pele iso lai tine ai lau pa ko pola fu ke dalet IT pa ma ID asu me on tala mai au le musalau ke ministry malkau ke vala amma ku sa tu landline ole oi va lua fitu lima balu tsidua oi va lua fitu lima balu tsidua ke ton da ile sunga ya to ole o lua tasi lima balu dua taciono o lua tasi lima balu dua taciono ia te komi tuntia ole o lua tasi pa tuono lima patasi o lua tasi pa tuono lima patasi ia pa manuele tu lua fai van liva so ato tai ia pa tu papa tu moi mtini Tung sia faftai mo le potin le tai mo ni fo fai va matale nei fo iva yaso to yo no minuto lo tora talo le tula eva olo ye promotion mo le sa fa na le la fa nga solo ai fai ulpo kala me le malu le tai ala so fo nei fe tau le ma le ala nga upu mo le mau fa sa mo le nei tangi ye le fatu mo le ele ana po ata sha ana fe tau le tala ele melo fa o lima i mene o matua o te lor Samoa wa lo te batole mena tupum sala pole lua fe fulu wiva I think ele masino mati fa oli mail tangata ingoa ia Stanley Yese is a tasio tamai tono Mount Ruskell o le fa onga lima fa aftaile tuele umale ola tama ai na paula fa ina o matua ile mafaya i ona te face me o maltemile nei fa popul tala ono taimi o menei o matua e a wau i ai fanau e tu se pele o se matua Samoa ai o ai lava matua pe palangi pe maori pe o tanto matua le na so o fa o limo tanto le manosi ina matua mana o nga o le tupe mfaisi mai nga uma kwado se mele ya le vai nga kwa tangi ele fatu Male ele pe o mau fa sa mole sa il tanto wa proclama nel taia io sa le level sa no nga tsavai pe su langa fa no le na la ngona il vai il ma fau ia pe atilo fo ile na fo tu langa na ile sol tu la fo no ona ole mana o le tupe wa pe lava fo ona mai ta watu ile tala angol fa la venala ona fa o lima ye ona ole na ile tupe ia ma fa o lima le si tamasi tu sai fa o lima wa fa lava si matu wa ivas fulu tau sanga ata o ke sele tala whenai fast fulu iwa tau sanga o lena whao lima Stanley Yese ia a iwa se fulu tau sanga o si tama lena e tele lani a whaina fo ia mani tūlanga lo a tūlai mai e le ngata i le tama lena a fia ia a o lātou umalava o le a o lo o iai i le to ainga soifua le nei ma le matua o le soifua wai mwhaina wa apea oka e le o to e saunga le mu fo i lalo unofo wai ai lātou e mwhaina no futo atasi ia au nisi lava o lo i lalo lava o le wa ainga wha atasi anai ai ai pe tulang fa no le na vai so tulang na iai na umman faile fa o lima o nalu le o Yese Samoa ai fa taile musunga le tua o ia te to fo mai nei e talio na morianga fo le fa o lima i le tama o tulang na iai so le o umman fa sinonga think pe amale valu to sanga valu to sanga masina e tulena fa salanga i le fa pui o le autu o le tala o manatu e vatu nei tai a fa mole ia amana ia ma fa alo respect ia na yo tatu matu fa mole ia o le si foi tuta vai ma fo consequences o lau action e fai and the ripple effect po le ala afianga pe makanga ka ye ke ole afianga ye pe fa awa watu wa yele to olua yele fa nau o ainga uma ole a afia ile tulang ai mai se fo ia o ila to o e ole afa atau nu ia ni feeling fo ia mani fa o nga lima fa pene so ole o tule na fa mai le vaenga tangi al fatu male ele no fa tau tala na po ia wala nga aku ula ye fa pe o ka male nga fa o ko ile kai yang ka fianga lo ma fo fa so fa mon mole de mano le no respect ma vai le leina yo tato matua ia matau si leina yo tato matua fa mon mole ku sa pe le sa mo pe ol matua le na avel tato fa lo fa mon mole le mano le no ia le le o le fa to fan po kala mel nei ta o se o kilo ku pe ia ile fo e fa se lang le na mai mota o ne ta ta Ola fo i le fa utal fa na ora tofi mai le sala mo se la su fitu fo petolo le to umi ai o le sa to le fa na ulta to lo tomaiti ya tomaiti fa ya mamma dad po mai se video o lo to po lo pese ona la fa mai le website radiosamoa.co.nz o lo ye le link
e la fa mai lau video ia awane o va te mal 3 minute o le video tele ana reactions i lunga o le Facebook o le Radio Samoa wala amba wal fa longa wa te tala le tauanga le taimi lava taimi le nei so fa ngata videos le stofi la sosfuro ke topa ile iwa le tai hao fa longa tato fa longa ile afas fulu do le aso lava le na fa mormone e na o videos ata maiti taito tasi or sa onga ya manu tele lo to maiti ai ni sivanga fia marmla matili ai ya ona bana wanele le luono lo tasi limba i tolu pe ngisi vanga fia marmla matili ai ile manu le tinu fa silanka na ya le lei sa mol ta po kala na lei ta ya fa malo fa taile te talo mal ta po inga foi ia mar fa tasi mal ta po kala na lei ta ya ai e waka ai foi fala la so fua ia malo lo so fa la so fua ia malo foi la sunga la otavai on sa il nei tai au fa tai tele sa mo ia manu ia tele lava foi fai valo filima o to la sunga la au ia mai se lo tato wat nu lo lo ile nei foi tai au tato tu e felo ai foi se mala mo mo e lo fa malanga lele to fa ia so i fua so fua O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei fo I tai au, malo le fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. E a mata le tausanga fōu, masuingo le amo o miai ona whaatalo sanga I tangata New Zealand e-visa po Electronic Travel Authorization ETA, e ulu whale ai I Peretania. O le asovalo Januari luafe luas malelima le a mata whaamamalu ai suinga nei, ma o le ai a mata avanua mai le aso luas malefitu o Novema o le tausanga nei, o na mawhaiona whaatalo sanga I tangata anu uma, e le no nofo I Europa, visa nei. Ai mō tangata kiwi o lo o iai o lātou tūsi fo lau Europa. O le ai mawhai lava o na whaau ngā se ia o I le aso lua o Aperila o le tausanga fō. O na whaamalo sia loa fo I lea o le mo o mia o le visa. I le taimi nei o le ulu whale fua tangata kiwi I Peretania e au noa ma le tautapa o se visa, ma o lea whainga e na o le ono masina le umi e mawhaiona ia I Peretania. Tolu aso le olo o whai mai e whaatali e le whaatalo sangaino le e-visa po le ETA, ma e tusa lea, ma le luas fulutasi tā lani usila le tau.
A o tala no ai lai suinga o visa i ulufale ai Beretania. E lei mamau atu fo e ona whaia e New Zealand suinga i le tau o lo totongi mo International Visitor Conservation and Tourism Levy, le suia mai le tolus furu 5 tāla. I le se lau tāla ma o lea e aloa ia a mata mai le aso a tae au. Vanga na i le tau o lo totongi e ulufale mai ai isi tangata anu ese i lalo o le Electronic Travel Authority lea o lo o whaatu maupia. E o atu i le tolus fulma le 5 afe tangata na Sava Valley Dunedin i le aso to onai ma whaatalo sanga le whainga malo. Ia Savali i ana polo misi na whai mai ai. O se solo te te tele lea wa vaai e Dunedin i le tele o tausanga. Ma o le fia lava i le whai mai o le malo o le aiai suinga i le whale mai fau i Dunedin. Le ana mua i polo misi mai ai. E le ngata o le ale maua le te le whaatu wai. Ai o le ato e fo i le nofuanga tuai. O ni fuanga mani suinga wa whai mai le malo. Wa le ma whaiona whaatau nuulana polo misi e whai le whale mai fau. Ona e le ngā whaatia e le paketi tesi valu piliona. O le popolenga o le malo e ona umane wa whanga i lunga i le tolu piliona le polo keti. Whai mai le pulenu o Dunedin o le toa tele o tangata na te tee. O tangata nei le South ma o lo o ia malama le lei langona o tangata. Ma nino le au mai tangata na te te i Dunedin, whaatau nuul polo misi, ma ia whaule whale mai fau o le whaalango i aile soifua malo loina o tangata o lo ono nofo i le South. E se mai lai a Dunedin, o le afo ina whaia le isi Savali Westport i le West Coast i le aso tuonai, ma o le tasia whena awai o le ana o lato whaatalo sanga ina fo i le malo, ia whaale leia au nanga tau soifua malo loina i le West Coast. Wa mai asainia le minister o whela ua inga Simeon Brown le tūla whanofo lea wa whaale au ngai nai suinga o le sawa e whewa i eita avale. O suinga nei na au mai e le whainga malo whaatu a umatu. Le ana tu umai ai i lalo le sawa whaata pula e whewa i eita avale. Peita ai o le whaai unga le vaiaso le ana toe suia umai ina ua mai asaini le minister e i oe i nai suinga fo o le ayai. O le aso tolu se fulo le masina o ke topa, lea e amatalo i aile Land Transport Rules setting of speed limits lua afe luas malfa. A o le urua i aso i ulai lua afe luas malelima, lea e toe whaafo i umai le sawa o ta avale. I le sawa sa iai mua ai ele isuia i le aso mua Januari lua afe luas se fulu. O suinga nei o le amawhai ei fo iona o atu i se lau lua se fulu kilomita i leitu la, le sawa e whewa i eita avale i lungo a wala wa ta ua, o roads of national significance. O suinga nei e leo a waiaile to o tele o tangata su e whaapitoa i tū tau saunga le mu. Ma whai mai ai e ono whaatupula i ai tangata maali liu, ma manunu ati ngā ina ona o whaalawelave tau ta avale. O le sole aso muli o lo tu umai tangata au kilani na whaaleanga ina whale i lo longa ma pala solo e whaatalo sanga i le whaingai ma whaiai. O na whaatau e le pule ngā nu o lato whale. E silia ma le fitu wafe whale na whaaleanga ina le amatango le tausanga tālu ai. E le ngata o le awha a o timunga ma mawha na iai. Mai lea whainu mera. E lalo mai o le afa lea ua le sitala i le whaingai whaatau wai e le pule ngā nu o lato whale. Mai le sui ala pule ngā nu o whale na whaaleanga ina ma o loo anga waa. E au fiai whale na lolo vai i le maua lunga i silia ma le afa mita. O whale na red sticker pe na yellow sticker foi. A toa ai ma whale na whaaleanga ina i pala solo. O le sole aso muli e ma whaiona whaatalo sangai. Ma e o mai le teime tu whaata sietalo o tae au o fitu se lau fitu se fulu whale ua anga waa. E toe whaatau e le pule ngā nu o au kilani. Matala muli. E iei mata upu tau mental health e le ta tau ona tā pā i fua le whesoa soania leo. Ma o lea ua whai mai eile ofisa ua toe sila nei i whai ngai na ia iei se whaatā pulaa. Reportia le tio whaavau malua ni usila, o le e iei lava taimia wala au atu waifale mai e le ta tau ona o atu fua le ofisa. Ma o mata upu nei e au fiele si itia o ngase isi potu, po o le te ena fo i le mai o ana fua la au e ta tau ona inu. Wa whai mai ai le ofisa, wa ai ia whaatapu la a taimi ma mata upu e ma whaiona tali mai ai. Ma o lea fo ia wha solo whailoa inga ma sui o le soifua malo loina. A o whai ai ana fuanga. O mata upu nei ea a fiai ngase mental health, ma o le masino November wha solo atu le tausanga fōu lea e awa wa iai suinga o le whaatapu la a whailo mai e le ofisa o leo. Tala nao le nei tai au. Manuia le nei as. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.